Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ia tātou alalanga fia i le lii, ia tātou alalanga le papa o le tātou o le tanga. Ia tātou atu o le luma malavi inga, ia tātou alalanga i ante ia i pese. Vi ia oelo mātua tua, i le neila fo i tai au fau a mātua alanga ina o lava vi inga, mātua pese whaafitai i ante oelo mātua tua e whaamaruina lo lava suafa siri ese. O le tua oe, wa mātou maua i le ola ma le malosi te nei tai au fau. Mātou patpatia ma mātou whaaftai lau me alofa o le ola fau a mātou maua whaaftai lau alofa. Mo le mai matai te mai le whauraunga le atinu le nei fwoi tai au sengi. E whaapopol nei asa fau lo lātou se fua mo le mātou nei ola wa mātou au lia le nei asa ngā fua wa lua i aso September o le mātou whauraunga. Nei tau sanga. Ta māwha mo le mole tau te mai le mātou malanga o nei asa fau. A wali tia whaiva le awhiangai ma le atinu. A matanga nei vai aso o mātu iai manuia onga nei mātu whanau manuia fo le tu malu mo le panga ma le tāpo enga nei mātu mātua tu asina sino le tunu i malu mo te malawa nei fo aso manuia le tunu pele sa moa fa pena fo New Zealand nei male nei lalo langi a toa me umala fa mātu whaia le nei aso fo e mai mātu whaia lava nei fo i ele vi enga i ante o e manuia le tu tua le radio Samoa nei aso a toa mātu wole mātu wala au nei me malama ala swafa mana malo Yesu ke risolo mato li mora mato faola. Amen. Olona
Maia so mai fina finau o le inga le tua langina la foi pese al korisi fa ya o ngai Samoa. Tau mo re Samoa sfalima iwa tolu amo. In this update, people are sharing stories of being in a plane that was on fire while landing in Wellington from Christchurch. Footage of the landing just after 4 yesterday afternoon shows smoke billowing out of the port engine while landing on the runway, with passengers having to use the emergency exit doors to get out. Wellington Free Ambulance treated 2 people at the scene. Broad political turnout is expected at Kingi Tuheitia's Tangi this Thursday. The Māori King's been lying in state at Ngaruawahia's Tūranga Waiwai Marae over the weekend and has been visited by thousands from around the country. His successor will be chosen after his burial. AUT Professor of History Paul Moon says Tangi are a time for people to put aside their differences and come together. I think it would be very surprising if any political party decides, well, we're not going to be present. There absolutely will be representation because, again, this transcends normal political affiliations. Disruptions continue for a Greymouth hilltop community a week on from a major slip. About 50 Arnott Heights properties were isolated for 3 days while Grey District Council worked to clear the road. The road couldn't open until 2:30 yesterday afternoon due to hill movement and debris. Met Service has issued a heavy rain watch for the area until 9 a.m. today, with further rain likely this evening. Tyres are set to be turned into all manner of things as a nationwide recycling program kicks off. The TyreWise schemes lets tyre shops get their end-of-life tyres collected for free. Members of the public can also dispose of 5 tyres per day at registered collection sites around the country. Sustainability group 3R is managing the program. CEO Adele Rose says tyres will be used for things like industrial fuel and cement production. She says the main piece of work will be a collaboration with NZTA. We use of rubber in roading in the mix substantially improves the performance of roads and their longevity. That's news. In sport, to the finish of the Italian Grand Prix at Monza. The Tifosi are roaring him home, and for the second time in his career, Charles Leclerc is the winner of the Italian Grand Prix. Ferrari's Leclerc has nursed his tyres, as you heard on Sky Sport, on a bold one-stop strategy to deny favourites McLaren a 1-2 finish. However, McLaren are now on 438 points in the constructors' standings, 8 behind Red Bull. Sprinter Danielle Aitchison has claimed silver in the T36 200 metres, and cyclist Nicole Murray snared a bronze in the C5 3000 metres individual pursuit at the Paris Paralympics. Team New Zealand have picked up 2 more wins in the America's Cup Challenger Series as the defender keeps a watch on other teams without sharing in the points. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ele swafa malolo tanto li fa ora Yesu Kiriso mo mono fa talofa mo fa felai mo fa tuli mai le tele lava male fa lo sa molo wa tino pele po ia male malolo fa fong angar dei tai fo malo lava se fu mo wia fa malo fo ile tino ia le folau tatu mo ia tatu mo fa sa o le lo fa sili esi o tatu tu le langi wa tatu mo wa ile dei tai fo o mai na tatu avile vi inga man fa tai wa lo na lo fo tatu le fo le ni yaso le aso fa ile tu tatu ori matato fia yai por tiela ngale lei o le tatu tupu sili le langi bodi malo tu si fu mo mato malosi ia matato si fai foi manua lo mala nei foi tai fo mo fa mo mo wiel fai unga fa yaso mo foi tama o mo le tino si aso tama fia mo wiel foi vi inga o tatu tua o si mo lo fa fo por kala member o le tai out radio Samoa folima eva toru amo mo le nei aso nga fu o do ia aso se temo le tatu fo lo mo le do fa lo se fu mo fa ni fo lau tu le fu ka te taloto pa pena foi na tasha ba do Insignor tanto Facebook, but YouTube Radio Samoa. Sarah just patema le fianga pesta Algelo sio molto ona dei vai meni. Tau tuina ois ba se pa ele tu laiva e le tai nei.
Deo whanau Natasha, malole, se fu maria nei tai good morning. Good morning, Tawai. Good morning, Natasha. Good morning, Samoa. Ia whatalo whatu, ma whaafelo ai atu le pa ia mawalunga Samoa. Vi ia le alii, leo tato tu vai matu au mai ile amatanga o le nei vai aso. Ma lo lava soifo manuia ma lo le folau. Fatalo fa sunga la Tawai nei tai vi ia le tu tato o le nei aso fo. Fatalo fa sunga ni wa folau e mais fo le fionga pe tato ma futa. So ia fata sile nei fo ia song fo Samoa. A blessed Monday morning to you all. Malo le say for manuia. Malo le se fu manuia mai lo weekend. Anga lele alii, lele me uma. Ja, malo wa tai. Ana ile weekend sa vai. O la sota mai ai te le tina. Sao lele, mana ia sao le aso ta mata mo fie me uma va ai te le o me alo fata ma. Ia me se foi le fata no ina sauninga le tala lele. I te leo whale sā le aso ana nafi. E sa o ala kala le pālangi ngō whaalongo ai. Aso of ka o sawa New Zealand. Isi whai? O whakut ko, o la whare kau pangu a koe ngā ngangu pe ngā kesi le fio, la leo wingo le sao. O tina a. Ai whamare pālangi, o le sao ki ngā. E makua ai ki ngā kuka manga ia ka ma. Ai ala la sao ka ma. O la sao ka ma, e koe kuka i fwoi ka ma. Le la whamau ia kina. Le tai fo. Malo fa tai fa mo mo ma tama na tino se sa tama fi man man wi e le o me alofa ia a le toma ta wino le so fu o tama ia ma ko kupa ina ia fa penana fa ma lo si o tatu jute o tatu tama to no ainga o ka ni sia man tatu malo le on I swing e le fa ilo mo si fi le tino on I swing a fo o tatu po kala me ma ro le tai au ia a mata tu le nei foi masina lo na ivo so o se te mari le me ari ka fe tatu po kala me ia po nei swing o tatu po kala me mo nei foi tai mo tai au o le ma ro le tai au ele to o le targe foto o le la famuta ile ta le iva ia na fanga so to le fia mai le sunga te tia fa le tu te tia le iva targe foto lua ia o le fionga ia fonga mua se manu fa sione ma le foto lua si pa ile tu la fa le fia na nei ia ma le targe plan fo ma le fionga le ataua pesta sabea oi foto sabea ile fa se pa ile iva ponga ia sabea ia le se fulu ai sa kas funduat po ale lei so na swinga na tara pokala me mo le ono il fitu le taia le maru le taia o le ai foi na swinga la itu tara pokala me pe o le lui tau mo oe ia fa pena foi a reto le ola ia le la fa so to lava na ia tara pokala me tu some swinga ro ia tata le pocha pa tanu na wala nei taia on tara va ile tala le tau na pa toi le tata le tau o le apatanga nei foi vai aso. O le tala fia le ai se whaalave po ni ta avale whaale tonu i lunga awala ni nei taimi le tae ao. O loo whailo mai lunga o le State Highway 20 po le State Highway lua se fulu. O loo tāpu nia le vao Massey Road ma pui nui i le nei taimi le tae ao. Sa iai se manatu e tatalaina i le lima nei tae ao. Ai loo whaapea iei wha moe o le atatala le vana i le afa le olo nei tae ao. Ai o loo saunga le mu masolunga le leivaenga umai nei au ki lani. Yeah, o lo puaoa fo i nei tae au. Yeah, please drive to the conditions. Keep your distance. Ma ia usta ia ta ialam tu la fono lunga ole awala. Manatua, whailo fuispau. Ioe, make it click. Ia tato ulua ili poti le nai lunga ole awala. Le nei taimi le tae au. Tu lai mai le taimi le wa iwa minute. Wa te ai le ono. Manta tala tau de nei fo I taia fo tama ki makaura au kilani no whanga whaasa launga ale Radio Samoa as fulu la ila maru lu nei taimi ole tai au wingo de tau le so le whaasolo na au awalang de nei le tau I le nei aso atoa mo tātou I au kilani ma reo mawhanawhano le so luas fulu lona maulunga fulu tasi lona maulalo tai au pe au dia la whaasolo fo na au awalang de lei pa unai wanga ni sa vahengo au kilani tusa le mawhanawhano nei ma tai au luas fulu lona maulunga o le vainga yon tuatua le whaasolo au awa langi de lei ko maru lu le kiki la so lulu sful lima whaasolo toi le stofi langi de lei la sful reilem la stonai ma le aso sa whamabonga nana mai tau tuna mai mo tātou le nei fo I taimi o le tae au tau tō mara wede Samoa sful lima I vatola mo au whaawau le tātou pokalame
nei tai ala tata pa vai tulango ile tau telo isi vai ngaru sila pa pena fo tau Samoa mani se vai nga ole kelope se fulu wa tale tulai ono o si mai la fa fonga ole lui tau mo tau le nei fo e tai au fo So fa malo le o le kalesia Yesu Kristo e te fatalo fatoi fa pongo le tato por kalame o le tau mo e malo ri le nga lu e malo le sai ile o nanga ke fa tawina ya te o e matato yo pus furmo le ono no fa upo lima yo pus furmo le ono no fa upo lima fa mai au te fa malo si atu ya te o tau lo ngutu o le tau tala fo yo u lo ngutu e fa fe lolo ai o tau tinga. I will strengthen you with my mouth, and the comforts of my lips would relieve your grief. O tala ta malo yo punga faida o ria nga wakula kwe. Afia e kalangoa inga wa ke le fa le ko ngu so fo malo lo inga ko inga fa pe foi la malo ko lu malo ai. O pe asa i kanga kai le tua mo ki nga yo la ko loko i kala yopu. O le fa me ku we a yopu wa mai mala a yopu ku ai pea ele ave selo kari ko ngunga ile tua nga pele ola fa isela ko misa nga wa ko fito so nga yopu a ku feika ya yo kala la le yopu nga fa me o te fa malo si atu o ya te o to lo ngutu o te tautala tu foi o le tautala tu foi o la ngutu e fa fe o lo yo to tinga o le lui ka mo ka ko ia ka kala lo fofonga malo ngutu I por fa malo longa speak words of healing pole ale mafaki al kanga pole ale ki nga le loko kanga o le kala le poko solmonga o le upu filemu e li liu e senga ilika e pei o le meri sua malia I le kingo wa o onga mo kinga pe ale leia upu o le kala le speak words of healing. O le voye ka o kole mau al kamalo. Death and life is in the power of tongue. We vai. Kusa le pole ale le malo si o le sasa ma le kai looking. E lo ke ai o upu. E mamau ia e fa vau. Pe ale foi e se finga. O pe nga le melo fa malo longa. E muria ia sau le la ngongu ma le lauki e sau le fangu ia o mai kanga konfiki a o lau upu e fesoasoani e malo lo i le loto tinga ma le loto maftia ea o e fekau iskanga ka mafakia au ke oke au ke fia upu paa e tau tala ia I upu o le wha malolonga ea o muria le tue a te oe ma ia vea oe ma umalava o le wha malolonga o le atua ina we e tau tala I le upu o le wha malolonga so for Yesu bene Sa ile lofa fa ape o atu maunga
matamofie walelei mea uma taluana eva atonu po wala elele eva ava kaulana alofa elele eva eva ava kaulana alofa elele eva eva ava kaulana alofa elele eva eva ava kaulana alofa Pese wala vai pese Peace Chapel vai mea ele lei he ova fai whamanatu mo tātou renei tai au e ri lava ke riso i aso ova olo tu se fomale mātou wala ia wale lei male la fole tu leu kako mo ni kai au fo Ole lava. ka fefe sole le lei ma nei ole ana ta wa nei traffic report mo mo poloka i fa solo mai Le vau Messi Road tonight. ko ngua nga lengo poloka ni ka o le mai ai o sifa anga ngo mai ile Orange Messi Road poloka lo mole me o sole ka a milo sole anga i papatoi ya wa wala nga la ka kala kaiminga o mela okup o le traffic ato uma le sa mai sifa o divert a ko uma i ko ai poloka fa solo a ko ia ngai a wa ke ngai a ngai Rosa kunik. Taimi al saya. Ko ta vai o ala fa pe oi Pe ala eso se malu saya. Era nga ai le lo o poloka ko moto ole fa manatu le anta to masana faile atu le tai a allow se taimi e va vela usul ka la ngai le lo ka ko me ku e pe ke la ko ole ola moli pe ke la ko poloka mo moto we pe la mela ku pungi i mela nga mo ka mino son e va taile to le o mo ka me ka ko poka la mela ka le lei ia malo fa taile to no ta maule to no malo ko ki foi ko malo fole la sa ka mala ko ye swing of forward speed limit le fai le fai bing stop on ye le la so na fi male fai mo bas O le alava tawai mantua foi ta ua foi e le tatou palemene fou the coalition lea. O lo o iai le fuafuanga mo awala. Lea la iai le talanoana ona o swinga foi o speed limits. Le teimi le nei o lo tala noaina na awala nei awala I le temfer mai le fa ai le teimi le nei State Highway 1/76 I tonu lava Christchurch leva ai le teimi nei ia malitato State Highway 1 I le tu matu I Aukilani o lo iai le fuafuanga la teimi le nei o le speed limit o lo iai e se lau ai o lo iai le fuafuanga o le si atu I le se lau se fulu O le fuafuanga a le Minster awala le sunga le a Simeon Brown o le fuafuanga mo le saunga le mu ia pea a whaafofonga le malo le atunu ia ma o whaalongo foi whaapea e si la ai whaafewhea la o le ala le o e se awa la si ai pe e fuafua la tau mo awala ia o le speed le leile na e tatauna alu iai Ia ka ilo ia I ata vai mani wa folau Ia tau ia a tau si awa a whaapea foi la o le a sawa ai mai I le salau le ia I taimile nei mane valus fulu ele o suka ia lava foi isi a ta vale ai ona ole manatu foi le malo economically e te tau ai ona vave ka ngu ka ka fainga luenga ia la tonga luenga ia ai e hala me len kuai a ta vai mani wa folau ia wa manatu ala aku ai ala ka faianga ngan wa kwa le ki nga ila la wole se lau sfuru elo kwa alu se lau sfuru iyo awa ole tele lava foi na oni se tupu ai eta e fasili palo ma fau a fai que me fai le lau sal se lau se furu e que alo kwa que lau se furu e que la kwa que se lau se furu fo asa I mean ila wa tilo mala wa vai I measure time o lau te driver lunga la wala
e lo tel tununga le na wa e le speed le mesil fa fita u le polo kai lunga awan o le loar ka ngaka le lein e tauna lu ai alfa te tenga la winga la tala kamilo ke simban ka ya o le polo kai ol fast lane ono ta vale la slow a o ka vale slow ile lenga ka ngau ai ia nga flow wale le traffic ye le kai polo ai me la wa ki kirma la wa ai ia ai pe sui pe a pa wal me ya wange i kuma pel fa fika u le fanga maka ko le aso mala so poro kala wan sui se swinga le ya karsia ya wange ko poro kala wan tu langa le na e le va ai mama o le malo i le mile nei ia e me se foi le fa mau ainga ia ngaluenga pe le na le e mama fai la utala o pole saunoanga ale minsta ina ia reduce the travel time pe ona ta o nei tai au le sunga ia Natasha ai pe tu langa le na ia mo le anga i luma lava mo le au kilani ia masa mo le fa moe i lunga o awala ya le na le lei ma tawina mai le time in tatu tal no na va so ile tu malo po le maliu o le tupo maori so le makua e yalu uma tu ainga eso maori fa rila to fa lo fo ile o se va inga mata ina telele tu wa marai e ngarwa ya io e vai o tu langal na ia lo fanga solo lava foi ia di foi le ia ila to foi lo anga ia tu moli o la to mo nga lo fa ia mai se foi o le tamo fai foi e fa ma fana ile ainga tu pule dei foi tu langa o tu lai mai ia i se ile tu malo ai foi le fingal tu pu ia fa pena foi la to hotel lava nisi o ila to lo anga ia tu le ngata ia ila to lava ia o tangata maori ia fa na fo ini so le fai o le malo lo ia nei o la fo yo lo ia se tasi fo yo lo fa pena ona ia fofonga ina le tupu le taimile nei fa o atu fo ia ni mo nga fo ia ma fa mai senga i le ainga tupu tu sai fo o le nei fo tu langa wa tu lai mai ai o lo ia ni manatu a tonu o le au nga fo le tu malo le tupu i le nei fo vai taimi e ave mala fo ia e ave se ai ni e senga ma lava fo yo i tu ainga o ngati ai ia ai nga i ma fo le ina ia fa ma fana fa mama waile lo tonga tas asa nati poro ma ngati ma io tinga ngati santa tala no va solan cha nei le pa umo la interest rate te lo for to pelo we but what does it mean ya tato umama maltulang lo yai no nga tupe ma mo kesim tulang fa pena Tawai Natasha e te loa o mai mo mai malo le atunu ta o ta to pulo kalame e ta talangia le nei mata upu interest rates a mata le ma ta mai foi le o alu ilalo le OCR putusa le official cash rate o i la mai le reserve bank o se tala fia le alu ilalo la o la to le faia le rate le me avatu fafo i ta to fale tupe o le la pe ona fisilingia nei sunga le awao e sa o le lei e o va aia a cash rate o le tali le na o le tele o fale tupe lo fa apea i oe o le taimi le nei o lo o alu i lalo nei le na mo le matunu ai e ui lea o lo iai se fa se a ona o le tu lea e alu i lalo ai ui lea fa apea o le a e o that way however o le taimi le nei va veia alu ilalo le official cash rate mahalo ilalo entreanga iluma olo ia se polenga ona le vave le alu ilalo ia manai le me olo ia le taimi le nei ai fa fair la mo le luma nai ole ai se polenga ona ole ale mu foi taimi nei le vave amale va ai mamao le fa pe alu ilalo ai le mu le alu the cash rate now lo so malima lo tele tulai on or to tomorrow with some was falima e batolu mo 5 stars se mai se fa wo fa vi fianga nei foi time le tai mai iva tolu amo lona lua nei aso ole masina lona iva on tara fola ngone lua fe lua se furu mal fa mal fola moria let's know good morning Patu saina ise apa ela pi o se pisu pasili
Pose masike ke mai piti pasina sapasui Bonita mato balipi Apa lava watonu Watonu lau pinangalo tapa ai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ai ole ti apolo pe basa pepe Ole pepe ole po Falava o lapi marina, mau belo li tio, ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O e fufu e whaatau ese lo fale, e te manao i stangate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Ta alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tō te mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Ua te tala le lala fau o le Deals Direct i le aso tofi aso lua se fulu iwa o kuso i le tuatusi limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo lauma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi tele o loa. Vala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Ta tala fitu aso mai le iwa litaiao i le fitu la fiafi i le limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. Loso malai wala o challenge lai ono le whafonga le porkalame malu le tai ar Radio Samoa Sifalima i watolu a mo le silfio le tino na swinga lai tito le tara porkalame a reto ole awinatu mo oi i le kuata i le fitu. Kuata le fitu nei le tai au. Ona swinga lai tina le tara porkalame malu le tai au. Ia leo amata le nei foi tai au lona lua nei waso se temo le tara folonga lua fe lua sifulu ma le fa. Ia swinga le tara porkalame o lo iai tara malu le tai au mai le ono se pai le tula iwa i le tai au nei. Yang kako aku ele fa penga se i o ankrisi masi marka usang fo. Mai alua. Ia. Ole talafa no mo nisio la to fe na fa malasia Hamas mai o Israelu. Ma wantu e fit Israelu la tos fa ingalo e tono. Ia mo la to se fo pe ko ngola to. Tala le nā tawai lo ia taimi le nei a pe fo ona whaelo ai ia ni languna le fia fo il Palestine o Amerika ona olo o iai masitasi fo i mai le vaenga le na o lea na maua to ono na yo na tangata lea na whaapena aveina whaatangata o taua a o lea ua maua ia o lato tino ua mani liu a o lea fo i sa tato mana tua fo na iai a feuta na inga lava fo ina whaawawina i le vā lava fo i le Hamas ia mai se fo i Israel le tau mawhai ina whaia feuta na inga au mai ia tangata ia na aveina whaatangata o taua a vatu fo i tangata ia lo o tau fia i ne Israel pe taila o le tūlanga la na e nga e la le ia tatou tuli mata ia la po fe le la nga ia a wa o le ua maua e le o soifua pe i la tou a o se tūlanga whaintama tūlanga whaano no le o ia
So o te lo le no ta inga Israel mo nisi o lele mo ala to ia na fa marsia mai ia so ia awane I mo atu o mo la tu sifu a o lo sifu pe male tala Israel wi o le Hamas fa mo release mai tanga male fa mo o lo sifu pe la to ia al tala fa no le na mo to la to na ma o li poti masalo pe nga si firo le Hamas o to la ta tu fita Israel ia ona fa o no che la to ia wa mo to la le van le temina fa o le che la to ne very sad talo fai wo fai si umi o fai ale nei tawa le vale au Israelu ia ma le vaenga le Hamas tato fai tawa tu masina de la a toa le sefulu masina talu ona tupu le falavelave ia wo ova le tolu sefulu afe o tangata o mau la to soifua ia mantua pe a tato talo saka le lei sa tatu tan nol na va so va tu le tele os fa inga le le ngaka o kengi fa pena fo ale fo va va tu e fo os fa inga le ma wal tele o la ma losi mai o Constellation Drive no sure I think yes vai o le fa na le na longo ia fo ia leo ona o le mai tawino se tasi fo le fa wa I lungo le awala tele ia male la au malosi o le tuele le ai ona o le ngalu lue fa tasi fo ia o tangata la to fo le public o la to lava masalomia ni tu fa apene ia o le vaenga le na o le fai kula fo le tavai mani wa fo io fo le me o la vale o mangela au malos vai hari o le ma wa tuai ia o le tulanga la na ia I na le laka le lika len le na o Constellation Drive le North Shore o ina tonu la le na ai fo ia nianga mani tu fa penga ale me fo la ke le ia tavai ku sai fai e pala ai ngale o ko le fa silima ia ngo si mai fo le nga am sa val mai le wala na te sila fia o lo se o le tulanga le la na ngai lo le vai nga fo le a fa aku a ki le nga le a to ia wa mana tu ala e a fia fo ila ia mai el fai te tenga mo ila to lo fai malanga lu al sele a le yo awali e ko alua ia nga fai aku le ia si lu nga la a mo mai fa mai ia le ma aku le mai lo ma se calm down Allah me sa orang ala na ma wai lava o la sa ile la au fa sa ina fo yolanga nga fe wa I malau e fa ngo fiel tu leo pe fa le fa tu leo ma siaki ma nga fa ko fa tu nga leo sky lo al me vore fa ko nga la ko e o ese tu langa e ringi vai leo le ai leo tara no le nga malo leo fora va tu na rest leo e se si mai o ne hanga fa ngo va so pe o le lava tamai o lo ta ua ele si lava se vai aso pe o tala fa no le na so si mai mo lu ta tala o le na ta ua mai o lo ye se tangata o mau po fa no la to soifua ona o tangata vale ina se tasi tangata I le tule I onehanga o lea la e whaapea o ola mai ai klini ida nea whaapea na mamo ai li malo le na po e tangata lea la o lo whaatali taimi sa ili ai le mafua anga na tupu ai lea whaale tonu po lea whaalave lave ia ma o le tala fia le na lewa maua le tangata na whaia lea e leo e toe sa alia la nisi se heisi tangata o na tali sonu ina o le tangata le whaatanu ina whaalave lave lea mo le fa mai le tunu nei tai a fa fa mai o nei swing al tana proclaiming ke fa pia sole fe lo ma ko a reto le le ma senga sa le a fole o le swing al tana proclaiming amata tu nei le tai a o le a reto le o le kuata I le fitu lo winga le to e se fulu ana minute ka fa mai le tata o ma lo tai a fa nga po le a reto le ma ya pasta la fa ko po nei swing al tana proclaiming nei fo tai a fo o le sa ave instance fo malaloina nga malo mo vai fa mai lana fautuanga fo
tulanga i le debate mo health spending. O le nā. Tō foi tātou Labour Party, e tū rai mai ana tō e tele o mea Pasifika, e lea lai tū rai mai, le sunga le sa iai i le Minster, sa ia tau sia foi le vaenga lea le soifua malolo ina. O lo iai la se fuafuanga, man tua foi talo ina tātou pulo kalame, fuafuanga mo vaenga tupe lea, e tu ina mai tutonu mo le whaonga ina mo pulo kalame soifua malolo ina. O lo iai la se whaasea o lea sa iai i le Labour Party, o lo whaapea i le whaonga ina o tupe mo le anga i luma. Pe o tūlanga nā lo wawa ai e le teimi le nei o na iei se fuafuanga o lo whaonga ina tupe ai le o whaonga tatau mo polo kalame o lo mo mia e ei vaenga tupe. Mantua foi, New Zealand ain't a big country tātou o se atunuu e a fuafua isi atunuu o le lalolangi e la ititi longo winga iei restrictions e iei a puipuinga ona mo le whaonga ina o tupe mo polo kalame lea la iei whaasea o le sa tūlai mai i le Labour Party whaapea o po whaamaoni e ana whaonga ina o lo iei le debate mo le whaonga ina o tupe le le mtanga luenga o le soifua malolo ina. Mana tuata ina. E le whaapeanga o vaenga te tele. Pe o lau le vaenga leo o vaila au. Ie whaonga ina ngase. E a matatu lava ina i vaenga itsi lava. Pe lau whataita inga. I le whale maile Wellington i leo o ia se tūlanga fo i le o lo tūla i mai nei. Ona o le tau fia o funding po o alanga tupe ia sa mawhai ona whaasosoa ina ona o le matanga luenga fo i lea po le vaenga le ina to a whananau. Mana tuala o fund nei o lea iei ia tau mafa vaenga ia tau sia i le soifua malolo ina o le tina i le taimi e mafa e whaato a whanau ai muli o atu le ainga ma tau mafa ai ai tau mafa ia ta tau ona i to tono le fale mai e whaapena ona wha safua mo tina ia e whaato a whanau mana i whai lele i to tono le fale mai o le tūla le na o lo langalanga ai manatu e le whaapenga o vaenga ke le fo ia i e tilo iai i le whaonga ina o ma le whaasoso ina o alanga tupe a matatu i vaenga iti nei lea ua maitawina e le o talawhengai e le o palengi fo ima le o tutusa le tangtanga ai le whaonga ina i o tupe nei e lo o ta ua o le whaasafua mai momtanga lunga soifua malaloina. Well, le al posposino se le ni foi le foi sa fai no le tulango e paketi ba yem tanga luenga le taimi lu umar kupe spenisime le tau ya le ko me kaung fai ngai toast ngai fai le ola fie ka pa le toast kau mapuangi ai fai ka sa fai so nuanga na Minster o Andrew Little esa fa pe manatu ya so lua se follow ma lua minuto lo John Talo le tu la fitu to tomo ro sa mas folima e batolu amo wale nga polokana awala la inga ka kosolba pe al polokan moto we polokan ka James bad of our fa ka ro sa more ne for time for
Aia, waike, sole les kama ikangaka. Wa uma loka fia aka, se poro kare kako awal. Sele ai, walaba, hako sole mako waya. Fasila sila mafana, waikele moporo kare mako awal. Sele ai, wakuai, wakoso wakawi sami. Suke se mea, eu soile con ai, ngai ko ele basi. Sele ai, walaba, hako sole mako waya. Fasila sila mafana, waikele moporo kare mako awal. Sele ai, wakuai, wakoso wakawi sami. Suke se mea, eu soile con ai, ngai ko ele basi. Solele maka kole awal, wapolo ka ila whakano. Wapolo ka le mea akoa, te mai tafuna I whakatohu. I whapena Amerika, Israel, ma Palestina. Wapolo ka le kua oi, ele ai sisi e whakasawina. Aku mai la I le mesa, o keke fwile a malonga aina. Whaanga le mako awala, e ua sola I Amerika. Aue, sole, pe mo I ea o le kala. Ele koe saulau kenge, ai se polo kare kako awala. Aia, waike, sole les kama I kangaka. Wa uma loka fia aka, se polo kare kako awala. Sele ai, walaba, lako sole mako waya. Pasila sila mafana, waikele mapolo kare mako awala. Sele ai, wakuai, wakoso wakawi sami. Suka se mea, eu soile con ai, ngai ko ele pasi. Sele ai, walaba, lako sole mako waya. Pasila sila mafana, waikele mapolo kare mako awala. Sele ai, wakuai, wakoso wakawi sami. Suka se mea, eu soile con ai, ngai ko ele pasi. Sele ai, walaba, lako sole mako waya. Pasila sila mafana, waikele mapolo kare mako awala. Sele ai, wakuai, wakoso wakawi sami. Suka se mea, eu soile con ai, ngai ko ele pasi. Sele ai, walaba, lako sole mako waya. Pasila sila mafana, waikele mapolo kare mako awala. Sele ai, wakuai, wakoso wakawi sami. Suka se mea, eu soile con ai, ngai ko ele pasi. Sele ai, walaba, lako sole mako waya. Pasila sila mafana, ai, wakuai, wakoso wakawi sami. Suka se mea, eu soile con ai, ngai ko ele pasi. Samoa, sila mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasilimai tu amo. O le tātou li poti lata mai lunga o le awala, o loo whailoa mai le Auckland Transport. Waka kotahi, traffic is moderate. Lunga winga o loo wheo lolo bisi lunga tātou ala tele nei taimi a tae ao. E le o whailoa mai le taimi le nei mantua fwoi le sa tāpu ni le State Highway 20 I le vale o Massey Road ma pui nui. Ia e loo whailoa mai se tala lata mai nei taimi ai tonu o loo solonga le lei masaunga le mume o mana vaenga o le awala. Ia whamanatu masani tātou polo kalame ina ia usita ia tai ala matula fono I lunga o le awala alu sao whaatulanga ina I le vaenga o lo e malanga I le nei taimi o le tae au ma ia manuia lava fe malanga inga I lunga o le awala le amatanga o le nei vai aso o le tātou li poti lata mai le nai lunga o le awala ina watuela I mai le taimi lea ua toe se furuono minute o na tā lea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te fia e whawhiloa I te oe, le nei fo iaso I le lofo le tua, mai tātou por kalame le nei o le a reto le ola. O le lua le koronito e lima whai fitu e whapea,
O le nei a whai o ia keriso se tasi o le tangata fōu ia ua mamae me tuai whaauta ua whawhauina mea uma. A le upu mo le aso le nei whapea ave ese ma whauwhaunga tuai. Whapertania, delete your past. Your past memories for ia leanga I mena tutupu ia te oe. Winga o lau tangata tuai kau mawhai e ave ese malo mafau. If you want to move on, delete your past. A whai ke mga o whaao bea mea fau e whai le tua I lo wolanga, mai a ngā iluma, delete ese mea o le tua nai, o lo tumu I lo mafau. Kai whapei o le mea whai leo le telefon, e le mawhai o ngā e koe whao ngā ina lau telefoni, pe a whai mai, ua tumu le memory, ua full le memory, lunga la, e ke kango, e kamu whai, kiriki e sengisi mea, e whape nala o telefoni isi kei mwhai mai, e kiriki e se ua owa makumu au kanga ka fo I o au friends, I au kanga ora whai mai ua limit, e le mwhai koe whao pop, o le mele e whai, kiriki e se ngi friend fo ilea, e se ase alu of so kai, I au kanga ora lewa aile lisi au friends whapea, I au friends I se ase af so kai mai, ka o mwhai ka kala mai, I au kanga ora, fidi, kiriki uma ese, ai whao mai ko kongu, ia wo fau, wo o le efi so soangi mai lo wolanga, whao tua mai lo wolanga, wha malosi mai lo o wolanga, ki kango e et, ke loi whape ngā whai lalo wolanga, e lema whai o ngā e maua nisi mea fau, pe a ua tumu lo memory, ai kumu I mā whau whaunga tuai. Pele mea me kupu, e fia sākangi I mga au, e whaangofo o I mā whau whaunga tuai, ma foi tele tatou le sisi atotoa e tatou tele I o mai ia Yesu ko fui tatou ma me siri ko matanga ia ka ku ke le fia ma fau ia sa tatou fai ia o le mela ku a ka se mea mana o satani e ke ngofo ai o ma fau mutuai a wa fela po le ale fa pa ia ino lo volanga po le ale masau ma le manai ma le fa mangia inga o fa le nganga wa ia I de taimilenge ai ke ngofo lo se kaimi ke iwa e duao e ngofo ma fau ua ma fau le ma fau upo le tu a e ma fau I menga e whaia tu nai ke loa e koe o mai le pongi sa I te o e mai whapeifo kua down lo volang o le mele kup e o ngai whapeifo po le me u whamang aloa ue le tu e a peke whapeifo ia ai longa ma fai nga o koe mu va ku se si mea a wai le anga ke le lo langa sai o e fa tu sai na o mai si tangata me va pe ka ngakala o manga ia a wanga le le o la to langa ai ke le lo e ai foi mea fa le tonu o langa o si tangata o le mela le atupu ia te oe e le ma fai ona tupu lo langa lua e le ma fai o nga e koe au sia le si la sanga e mana o le tua e te anga ia e tala fai wai o le moa fai mai o le moa na le sikam ki nga ngongo le maya ia o le maya le umia na mai po la ku ole ia po le lima po le lua mika le umia le maya ngongo le moa langa la ki ngongo ke le ia le moa te le ia le moa ia wala ka le moa ka kala lo a fe mai ina utala ku le moa wale alu wale mo sisi me ole lua mika le ngoa ki nga le ise ba ngoi le vai ai aka al mo ela kwa nga kamaya I le e musu alu I longa ma fau ia wa nga ka longa olanga le nga ole ngoa longa vai I le me nga ola ai e lo fa be na foi oi ngo foi ma fau matu ai ole o ia oi e pe ia o le mo e ke okia ole ma o nga e ke ka ai o e ke nga yoi ai me nga lu o le ai se si mea e ke koe la ai ua pei o le moa I lona mafau ua polo kalame longa mafau wa ia pa wa le mea le angolo si o manga mai tu ai mai le meku ai o ki fa pe ngai lava so le upu mo e tango e fa manatu ia te oe ki liki mafau tu ai ai fa manatu ia te oe o le tangata fou o oe o le kerisiano anga sala ua whaamanga loina e le tua inga ua e wala au ia Yesu. O le aso nga e sala mō ai, mai le mea leanga sa e whai, ma e tangi le tua e whaamanga lo oe, o ke kawa kia te oe ma le tala fia, o le aso lava lea na whaamanga lo ai oe e Yesu. Le tua whawhetai lava o I mātou o tangata fōu, le leanga ma le matangasa matu iai, ai ina ua mātou tangi ia te oe, o I mātou o tangata fōu, awa ua e so loi e sea, awa mātou solitu la fono.
Whawhita Yesu. Amen. Te longo longo atu te alama le tala lele le tala winga ile pa ahola a winga mai le tua longo longo atu ia te oe una matango pie nene ua o maua wa muni ai lo Se fie fie sini atu nai lo le nei ave Yesu e fai mau tu tu lo 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 tu tu ma e fa atu atu na paulia olea oleo langa Appetito fa aula analese noa o alova oloma lama lama ua fai mata wana o oe e mawa I le pia pia e tu mau Wow, ta mea uma ina ua o maua le manuia tupu nei loa ia tu luai ina matago e sini sini ese ele mita mita vale Ayana malu sa ilinay so mapusanga e mawaya Yesu ele ay se pia pia e siliatu awa e moni e o le pa amamau Ole oli oli sanga e tu mau Se ilonga te talia Yesu Fa apetalo fa aola ananese anoa Loa lofa Olo malama lama ua fai mata iala Le pongisa Wana o oe e mawa I le pia pia E tu mau Wa ota mea uma ina ua o mawa Le manuia Tupo nei loa iai Ma e tali tonu ai Ilona matago fie Sini sini ese Ele mita mita vale Ayana malu Saili nei so mapusanga E mawaya Yesu Saili nei so mapusanga E mawaya Yesu Sangola Sisters, mātou te longolongo atu, o le pese o whamai e le tātou, a reto leo lolo nei fo i tai a fau, mai a pasta la whaile kopa, la matangora ni vai aso wa tātou, i eile tau tō mōre radio Samoa Sfalima, iwa tolu a mō, a so luar neo si tema, o ane mena tupu, Tēnei aso i tau sangola kopa.
So sanga te siva valulima ia o le sona whaamauina ai na mau ai nisi o vaenga o le vaa tele lea ta uta ue le lalolangi o le Titanic i se suenga sa whaapena o na whaipa anga ai nisi o ali i fō mai le malo tele o Amerika whaapea foi ia le malo tele o Farani i le tau sanga te lua afe ma le wha o se vaenga i se itu masengai o inga whaatupu whaalave lave na whaapena o na ave whaamalo si ai ta maiti a onga mawhai a onga mani tangata matutua mai tutonu o sa onga ta ua o Belson School i tutonu o le malo tele o Lucia. I le tausanga i lua afe sifulu ma le lua o se whaalave lave fo ina pomuina ai se tasi o vaenga a ai tutonu o Palestina ele au whaatupu whaalave lave fo ia mawhapena o na mali liwai ni tangata e toa sifulu ma le lima. Lua afe sifulu ma le lima na whaamawina ai i se suenga fo na whaataunuina e se tasi fo i o polo fesa i tutonu o le Universite i tutonu Amerika na maita wina ai e tolu trillion te tolu triliona le au whainga o la autoto o lo o mawhai o na maua i lunga o le paneta le nei o le lalolangi o lo o tātou iai. Tau sanga lo afe sful maleiva na whapena fo i o na maliliwai ni pasese to tolu sfulmal fa ngai lunga o le sami i tutonu o California lua afe lua sfulu na faato ala ngona ai au se talia le pa u mawalalo la lato tamau a inga mai le masina o aperila anga ai ia uni pe ama le fitu pasene le pa u mawalalo sa ia le lua afe lua sfulu lua afe lua sfulmal tolu na fa pena ile so ona faatau nuina ai se su enga mua ma ua ia se space craft ale atunu o India e la tau te ilo ina ai ia le la e pei o na iai a la tau suenga nisi na ova ainga na tutupu ile nei aso i tau sanga o mawai. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 53 AM. Mo topo moni Samoa, mana tua le Pacific Easy. Olo fa wau pere tatu fa bitoa na ole lima tala to tongi mo tupe fa moli pe ai fa ngai le Pacific Easy mobile app. Olo fa no for the direct transfer to posi sa wai lo tupe le tatu account ma fa tino la foi no tupe fa moli lungo le telefoni ai nga fa bitoa. Ioe fa sauni lo taimi mau tupe o tonga tale pensini ai fa ngai le tatu Pacific Easy app for the direct transfer mo tupe fa moli. Olo fa no for your tatu ofisa your tara o tahu huma mangele o tatu la silia ma le fitu se furu fa sopori ai New Zealand.
Mo disa fam talanga o tasiono ono po nu bera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa bar fa Pacific Easy ola ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. In this update, the outgoing Treasury boss is calling for a capital gains tax and superannuation changes. Dr. Caroline McLeish says structural changes are required to address the Crown's structural deficit. Speaking to our newsroom as her 5-year term comes to an end, she says with an ageing population, an increasing share of government transfers are going to the wealthy. But McLeish wouldn't be drawn on how she'd change the superannuation system. About 1 in 5 elective surgery cancellations are caused by an acute or emergency case take precedence. Health cancellations are caused by resourcing problems like staff illness. Jacob Jones reports. The work 135,000 people waiting too long for specialist help or planned care. Addressing work pays to reduce care will be key lead private hospitals to carry out surgeries, but health officials warn this is expensive. To be turned into all manner of things as the nationwide recycling program kicks off. The Tyre scheme lets tyre shops get for free. Members of the public dispose of 5 tyres per day at registered collection sites around the country. Tyre rubber can be used in roading mix to improve performance and longevity. People are looking for their own little slice of paradise with growing interest in holiday homes. One Roof's house price report shows the average property value fell 1.7% to $956,000 in the 3 months to the end of August. Buyer interest figures also reveal Waiheke Island and Thames Coromandel have had year-on-year spikes of 123% and 113% respectively. While Owen Vaughan says for people the time is right. People, rates coming down that maybe need the time to get a holiday home. The numbers probably. Charles Leclerc has won the Italian Grand Prix at Monza after nursing his tyres on a one-stop strategy to deny favourites McLaren a 1-2 finish. However, McLaren are now on 438 points in the constructor standings, 8 behind Red Bull with 8 races remaining. Sprinter Danielle Aitchison has claimed silver in the T36 200 metres and cyclist Nicole Murray has snared a bronze in the C5 3,000 metres individual pursuit at the Paris Paralympics. Team New Zealand depicts a watch on other teams without sharing in the points have kept their NRL League finals hopes alive, fending off a Roosters recovery to win 14-12 in Sydney. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 Samoa streaming radiosamoa.co.nz. Feololo lava fo'i a le pisi o lunga wala te mo le sila fia fo'i ab tavale lo tu mau pe ona lainga lea State Highway lua se fulu fa pena fo'i lain tato on Hill Road le mo mai tawatu taimi ona feololo le pisi mai fo'i o tato i lunga lava fo'i o le li poti mai ale waka kotahi vale le lunga o tato map i le vaenga le nai favona i olona winga ab tavale a fa apea o se fa lava tau tavale i po se tavale fo'i wa fa le tonu le nei taimi le tau i utangia fo'i la o le na o lo o ia si fa le tonu i utangia pe a fa apea fo'i o le ato e fesuia inga i nisi fo'i o itu e mafai ona uia mo le fa awawina o lau fai ngā malanga fa pena fo'i le mai tau watu i Otara on State Highway 1 le fo'i o lo o ia le ato ta avale o se tulanga fo ilale na o lo o ia yolo na winga o se fa lave fo ilunga o le tele i le taimi le nei o le tae au le isi o ta avale le vaenga
Lavale on State Highway 1 lava 4 city bound Green Lane la leo lo mai tawatu leo ye le siaka o le si tatu taavale lo no winga taavale ia fa mole se tautua na lava 4 le saunga le mulunga le anga le tele ile nei taimi o le taiao State Highways full maleono le na lo fe lo so longa le lei ia fa penale anga ia tu le ala lau papa ia malanga ia tu fo ile tu matu o le lei mai lava la le vaenga le na o le ala tele ia tau le fo isa yaisi pua o ile nei taiao le vave ao ia ono sa ia foi ma ia mata i tuina le saunga le mulunga o le ala tele drive to the conditions manu ia tele avta vale lo wanga ia tu ile nei tai au fainga malanga ina ua 5 minute se aile tu lai fitsu Tosi limoi votu amo Ola vai ngala tamale tala le tauri nei temale tai au pe na batu tato di poti longa la wala ele leile fa utou de tato faisi po tele ole wala le manino le longa la wala nei temale tai au ai tato mata mai sa mo le tala le tau lua se fulmal tasio le yele vela le sa mo ele nei temi ole tai au ba to le mane mai langi le le tau sa mo ele amatanga nei fo i yaso lua se fulmal iba ele mo longa le vela le sa mo ele nei aso fo lua se futolu i na maulalo ala male fiona ngal mana tu marmao tanga vai tipe tanga vai na tanga ni bono olo fengai mai ya le foi tai au ta mai sa mo le ta valu e le tai au nei tu la le tau New Zealand nei foi so se vai nga ole motu se e le nei foi tai mi ole ta vai atola fa solo na langi de tau Alexandra do su tasimo no ma fan fana sole ama ya mo ya ni ma fan fanga ri mo ku sa kiri lang de le bladem for even mo ole manual e mo to le so Dunedin la langi de foi tau do su tasimo no ma fan fana nei foi yaso lang de le in Chicago lang de le kai Cora Nelson lang de le Queenstown ola fa solo pa utimo ma fa timu lang de le fia na nei Male ayo fungala aude ayo Carissa Caristete good morning malo la versi former wia ele neva hang all the time fo lang de lele tau mo to ele neva yaso ma neva ma fan fana los futasi ilona mo longa ele motu matu le nei time all the time kai TLP tola vanunga le motu matu la fa soron po all the time awa pa unai wanga ni so time los fudu marunga ma fan fana fa ma wena mon pito la vanunga New Zealand ele matanga le neva yaso la mo Wellington good morning pa angal tara proklame ma ro le tai house so pa ngol la mo lang de le tau mo to de source for lima ya le mo lunga le maru lu pa pa tola fa soron lang de le tau ranga fa soron na awa pa timo ni so pa ngol tau po roto ruang de le tau mo to le so lang de le Palmerston North awa le tau ni Plymouth lang de le Napier lang de le Masterton lang de le Leuven fa solo ina lang de le for the tau Hastings Magispan lang de le for ikirikiri lo Hamilton alo la versi for real nei tai fa soron awa Pua for the tau ni so taimi luas for morunga ma fana fa mawina mo Hamilton ile nei fo I as a forward to Savalia se pa tau ile no fanga fa salonga radio Samoa tama ki makaurau au kilani no fanga fa salonga Samoa futasi olo yele maru lu ile nei taimi le tai auto mawinga le tau awa lang de le pa utimu ni so taimi mo nei fo as mo fua luas for morunga ma fana mo tau le source futasi lona ba wala tai au pe audio Ala fa so in awa lang de le pa timu ni so taimi tu sa le ma fan fan nei matai au luas fu lona ba lunga fa so ma lulu le titina so lulu lang le so lima mo lunga ma lulu le so lulu lang de le stofias for rele astona ai male aso sa fa mo mana ba tau tu na mai le nei taimi ole tai au le tunu ala pa au ni so va ngol ke lope fa mo mo ni mai tau mo tau ele amatanga ole nei foi va yaso ya ma le ma singa so ko fe wa so ri o se temania so for fuala seasons in Tono New Zealand tu sala le amata le season of the spring on the spring la le tai mi foi le play to tau te tongo mai la sa pepe le maruru iyo sa malili la warm up au to sila tu la wa mata to tongo mai la ia nga ka mai wa sui mai foi mar ka la ko ya wala ya fa le mas ka ki ma yo ngai ka ya mana ya polisi len sa no nei tai au le sunga ya Natasha o tele le ai mana ya la fu le tatu polisi nei tai
Ia, lelei, ai sa oi a whainga mawhakele ko nga i o le sa te mana nafi whamamala ki kilangi. Whamole. Ia, whapalingi lesia ka kawa mio. Lelei, e te len talonga lua mai moe whaingol vai. Mana ia tālonga le weekend, tawai ma Natasha. Pea whanga solo mai le asfarele lena ma ta alo e tato au ma losi le manu Samoa. Mana ia lato tālonga i le vā, le au amatonga. Ia mana ia tālonga manu ma alonga a le manu Samoa. Le sa manu alola tālonga. E fia ai o galong. Fast food tolu le manu Samoa ile se fulu fitu ale I kale tahi atia. Ma ia el walwai pea. Alo pe. Ona pe fa pe. Beautiful. Malo. Ia, lelei. Ia, ba tu le talong muli a Sean lena ye le whaingon vai. Yo e tawai. Se ta alonga ma naia. Mana tua whaingo whai aku. Le mato au tapuai. Die hard. Yes, we did. Le lava ngau o lava el whai unga. Ta alonga muli. Au le mea foi lai mana iai, le mata ina foi. O le foi lea, o le ta alonga muli le nei. Ma le mata ina, o le makua I koe whaama aki mai. O le ngai o inga. Mako sta, mako kama leo Sean. Iu vai le mana ia foi lea la manu maloa ia leo sia matou au foi. I le latou ta alonga muli. O le nei foi ta amilo sanga a toa sa whatau nuina. Eu ia le imosi mako kulanga foi le lunga le vaenga le pito ilunga. Ke whai a koe ta vai maniwa folau. E ese le loko kokoa i o ngai kama. E mai se mako le au ka ana. Oa. Io, au le tūla le nā mana ia fo ilele lo tu ua o le mea sa e ngā lue ai mai lo ai le ingoa a o lai ku uma se le songa tā ua mō tangata uma ia wa ile mana ia manu malo ele o le amakanga ia o le whai unga o matamatai le talonga uma le kalonga matamatai o maka la le amatang o no le afa muli o fa pe vai al mele mo kalanga o fa ya o ngale afa le kai mo kan afa o fa ku le fa ya o ngole Warriors o fa ya o ngole ale marie wala mako awol marie le kala marko vai ka fa ma ko mai fa wa ke le ai la makanga nga o le afa muli o le afa muli o ma o pe ka mo mako ka mai le kapu ya ko ka mai nga wa kula koso o fa pe no vai o menge o la kapili ki wala fa solo fo nga fix il fa nga me la woli o le kala malo lo ya me si o le malo até ka alo mai ali tawai ala kele o ai el la fa muli la ko na wa mo ko le kariko ko fa pe vai a ve fa no si au langa e si dia malo was mana el talong asa le mana el mata inal talong a Sean ilan talong muli le ele piona e mar malo so da ke fa ko ke ai ko la ko so le Warriors muli so le bau le ele ar kalong o siningo wika ele weekend yes kalong o okay de el wo me go wika ole sawar kalong ai mama fa ki mu ka pe mar sky e anu mo ku le sky so le ki bunga ba ve ola wo fa ma ya kula kala por kaya Allah ki bunga aba ku fa ma pe le sky so le pa pe awo ko nga me angi ole fa ma pe mai ala ko ngi ku pe ka ka so olo mar si ko ai le au online nga ko pa umar polo e fa ka uri ya e ka fe sa mo ai ya le a asuro mai mo e ma ka no pe mana il ta longa tawai ya te wa ya e manu malo ale All Blacks ile fatinonga fatinonga to ala va fo ile o le talonga mai ele afa mua e esele malo los malo e malo se e mo ia la fo isa malo si mai le awa feri o e polo maua ale ngatele na o ala ko sala ma vaenga na ka vele le la kapi o tu ngai lo ile malo los le au o le la yes ga wa ya male ka ko sikola nga sa le ta vai o ka
Se ke fai aku wa ke mako nei pa si lo faali lo faali le nga va vea fo inga wa fa ka le sko au ke fai aku fo yo TMO o le menga wa fai ki o ai kele ka longa uma e ka kawanga mana tu la le fai inga fo ya All Blacks na ya ta longa fo le something the World Cup i o le va inga fo le ale la wo nge wo fa malo fo o le va inga la ai fa pasi Quale wo ese fale tonu ia le ai online sa le lava le fati nonga se tato awol talo mana ya ai mena ka lenga le opele ke mo ko ma ka ki ya mana ya they gave it their all malolo fo le malielo tolo ta al me ko siri ko le fi lo fa di mal tm o le lo po ame pick up el tm o na ko ya ame le pick ale la no fa longo nei tai o lo fa ka kali le la ka pia New Zealand po le fa un ale fo le mele ale sha o fa un ko fa fo ye wal me fo le ko pu le World Cup e ko fa ye nga fa mai se me nga fa sala ile nga mo le nga ki ke sal malo ya o le sha nga wo no fa me malo le sha ya si le fa ka ki fa penga wala vai nga ko ko la lo pele ki ka ro le songe ko fa fa le lo la mar miki wo malo mo ya le si tu fo le no ta maka ya ma ko ai fufulu uma ko le bench la to ya Africa to no le kai ka longa la ko bomb squad ya wa fiu la mana ya le ta longa fa le ta to pele ki ko kan fa mai mana ya foi le au to au le Australia ta mai sorry mana ya tele ta longa na ile va Argentina ma no Australia malo lua se fulu i va Argentina se waka ke Australia sia me mana ya le le ta longa na va le rugby championship no fanga solo ya wal fa forma le tino o le fanga solo ta longa le NPC yes ya wakai mo ese ka ko malo au kirang iri pe ari ya wa uma ku fo na vai aso le ya stato man malo fu ta ya e ne vo se malo ta ma fai mai sorry la sa alo male au Waikato lo tols ful male iva ai ale au le Waikato ai luas ful tasi tato au kirang o ifa ko kikia ya o fi o ko do e pe fa ka lo le se malo ri it's okay ya le o America ko ba team New Zealand pe la ma ga lo ko ba le ya ngama lo pe por me le aquí lo le maka nga fo ya maka iskalo nga inga bisilo le iskalo nga na sabat okay ya na mana o fa lo la mana ina lo le team New Zealand ma lo mo sia ngan tu ngai le fa ngor ba ya le ko ma ngo ro de piki lo ka lo la o su le semping yo le America's Cup on kom sa ba sa po ma sino fo wena la maka ya ku nga su le semping qua một câu kia ba ngày lấy ở xin nào ba ngày chào long là này phơi trái à phô đầu cho mọi người sao mà số này mà even tolu à mua phật bông à mà chọn này bây giờ số lượng ngàn pro cha này cha được kalam ngàn pro cha này think I'm not a chọn số ai bé mai à phạm vi phiền à mai le Ula crew nakakakuha siya beautiful sa baya salah fay out le maro la ba safe from Ria Matango fi na wa ilala be asu ye na yo love for duwa le mwana ila le masina oh mata ango be dina taguta be lanu wa ipe yesu sana be o sei a eta foto wa tuma afaya tele tonu yo winga man na suma tama futa Utele pelo yati ole la masu eyo tua oila umasima na otomoti no au bisia oya ole ma we pakusa tawo never mind la yo love mutulea la fa yo love mutele love le ba le love for ile ya e ma for ile fuli malesea never mind la yo love mutulea la fa yo love mutele love le ba le
fai mai ko ko o nga fui fa fa sale le anga la ko pule nga wa wa nga e mo nga pule sale aula fai ko pule malai ko fa le nga fulu ma fo fonga nga I fo mo fai mai e pule sa fo finga o lo malai e si o si o mi e fa le lo ku ve singango e tu malo e pule a salo lo malai fongo o maki ai ku au pa solo mai le ku sale nga o le kala mana mai ku ka si fa le ko le malai le kama o asaka palau di sifu ma palau le fa le fa e pule palau li I lo malai fongo I vei lo a se ua ako kingo le kama ma au le lei sala fa ye o oenga mo e pa io le kala le lei le mika I le loko fai ma sei wa sa fa la le lei le mo fai me ma fai le sala fa ye au le lei Never mind la 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 you look to there la fa you know mo feel love there ba le le lo fo ile ea le ma fo ile fi Malaysia Never mind la 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 you look to there la fa you know mo feel love there ba le le lo fo ile ea le ma fo ile fi Malaysia hey 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 c'est la faille out le hey 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 All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Radio Samoa. Kasilima Ivokuru Amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. When two wolves fight over a place and territory, they end their fight in a very unusual way. The wolf that finally knows he can't win surrenders by rolling over on his back and sticking his neck out to the teeth of the other wolf. Then by instinct, the wolf who wins does not kill the one that surrenders. You and I have people and things that we would fight to keep and protect, maybe even give our lives for. We can't imagine ever letting go of these people and things that mean so much to us. It reminds me of an experiment that was done by putting peanuts inside a cage. The door of the cage was very small, so that only a monkey's open, empty hand could fit through. When the monkey saw the peanuts inside the cage, it would reach through the small door to grab them. But then when it tried to pull its fistful of peanuts out the cage door, it couldn't. The only way for the monkey to free himself from the trap was to let go of the peanuts. But not one of the monkeys would let go of the peanuts they loved so much, so they just stayed trapped. So what is it you love most? For many of us, it's our family, or it might be your job and financial security, your house and possessions, or your health. Maybe it's your friends and good times you have with them. These are the things that are hardest for us to let go of. But you know, God doesn't want us to let go and completely leave these things. He wants us to give them to Him so He can take care of them. Remember, God gave you these things in the first place, and He can take better care of them than you can. You see, it's only when our hands are finally free from the trap of holding on to these things that we can take God's hand. It's only then you'll realize and enjoy the happiness you missed before. And the more you get to know your Maker and Father, the more you'll love and trust Him. You'll learn to trust Him no matter what happens. You'll trust Him when things are going well, and when things don't go well. You know that God is in control and working it for your good and happiness. Then you'll discover and know that when all you have is God, He's really all you need. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute.
Afternoon in July Virtual Maltema from Young as Fana Molasang for the Naya Solo September Mafana Fanga in the telephone Matala telephone mo oil tolu fitu tasilima e batolo lot more pelamana no tato Meli Ile on air at radiosamoa.co.nz. Runga for Facebook mari YouTube bro Samoa awala mana mela from Young as Fana ora ni fo itaya fo in from Young lo Peter amatene taya Yo e tawai o lo ilunga tato I Meli. Il taimine, God is great, God is good, praise the Lord. Mātou te whamanuia atu le atoanga o le tai lima se fululua tausanga. O le māsanga ia lotu matala le lei sau fo'i o Avondale. Vivi I atu ia o tau I le alii a wae whaavavau lava lona alofa. Amene. Whaftai le atu I nei tausanga e tele ai meise o lana whaamalo ia te o lua. Whaftai tele atu I la o tau tausinga o lo o whaia pea isi o tau tina. Malole ono sai, malole tausi matua. O loo sila fia le atua to ngā luenga le lei. Alofangia le atua maua pele malosi. Ia te olua awale tausinga. O si o tau tina. Mātou te alolofa tele mo olua lotu matala. Le alii I lo tātou wā. Alofa anga mai lo tātou ainga atoa. Ai wha sili ai o alofa anga. Mai le lua anti ia siolo. Anko Taula Mango Male whanau. Happy birthday, Lotu and Tala. God bless. La whaele malolo sifua. Malolo sifua na usunga kawai. Ai. Ia, mare anti, ia whamanguianga mare asa whanga o seu grandson. O langi a yesi. O rea sau ngea koe nonga sifurma na kasi o kausanga. Whawhikaine tue no lofa maruanga nengi kamakiki. Iwe inga kupu mai mamai. Ia no mawar sifua maneona. Ko anga ina ko ngai da onga a wa ke ro ko vai mari no grandma a lo fa ma ngia ngai lo ga ko figa o I medeka e mo no kama o yesi tala ayes e mo no nana so le sa yes ya si lo ga grandpa o lo fa ele ayesi de dungo ke fogi banguia Ngol ape fōlinga mai a Paulina Kala Maalo. Whaamanianga mo la sa soifu o leo so ia tala le lei mai. We love and appreciate you, sister. Alo whaanga mai a Paulina Kaisala Maalo. Male whanau, male e kalesia, mai win monu AOG. Manu e te lelo waso whanau. Alo. Pene mai si whamanianga na Alofaina Christian Church New Zealand. O aku lopi ko pea. Le ai tawai. O ia, o e ka whewhe son. Okay, le lei o le whamanianga. Lo te waka te lunga tātou Facebook. Whamania tu la soifua le mātu ta mawha le nganga po o le whawhengainga e a whasasaya I Joe o le soe whamanatua ilo na soifua. O se toa mahalosi, whaptai pasta mo me malawa, te whaia mo la wekane sia. Mā te whamanianga ia wha atu mo wina wha unga, ma le mamalo le tua I lau sunga, tā te whelua I se taimi o le neifo yaso, alo whaanga mai la wekane sia, alo whaina Christian Church, AOG New Zealand nei, and the First Lady Peta Whasasaya Ejo, we love you pastor, manu e tele lava, ia lo waso soifua I le so. E Malaysia lo whaanga le te vatu mai a nua tofi. Ia, le la ua maa wala alvaenga le nā te vai. Seki. O le whaamanuianga le nā e mai nua tofi nofo Dennis. Whangam whamanianga o le asa whanau o sia o nephew le li le o Dennis Mark Falani I Samoa. O atolo na fitu tau sanga I le so. Manu ia tele lo asa whanau nephew. Whamanu ia tele le tua ia te oe. Salamo Iva Tasi. Vai upus full Maleono says that it is with long life that you satisfy the Lord and show him your salvation. Happy birthday and be blessed. May God bless you on this day with many more love than your heart can hold. God is good. He's given you another year to praise him. All his on you. Alofa my uncle and auntie whaapeo cousins I Aukilani ni usila ia tawheiloa ai kirisimasi. Ma watu ai lau me alofa. Mamani e tele le atua. Hello.
Leisi o whaamanuianga au mai ia sulu fale ese a voa whaamanuianga mo talo uli Sean Palelei whaamanuia atu I lo wasu soifua lene aso alo whaangana e vatu ia a voa family ni usila nei mo oe Sean whaapea si o tina o totu a whainga si Eva Palelei. O nisila na o tatou wha manuianga leo mwhaina wha o mai taimi la le nei? Masana penga pa wai ngā. Lea so. Se ko se kasia ko arga ko I many pages from na ke opa o ia kia o I pitolea. Ele ai. O I alanga. Malo. O I alanga. Tara from yanga banala nei fo I tai o fo le lei fo I le pesile Richard Parker ma se pese mane mo la tau ia. Pesile fa amni tele pole kama la fengar wengar radio sa mobile char bakala bi maro le tai mo ia tele lava o to wasa fa no so mo ia turio to le aso ne fo la. Whaftai lava ta vai ma Natasha malo lava tau tua nei tai au. Ia, malo fo I wha malo atu I malo le atunu u nei tai au sa mo la atunu pele manuia lava singa a matanga le nei vai aso. Ia, ma nei taimi alofa tele atu. Tatou toi peloa I leanga le leo le atua. Soifua ma ia manuia. O tele mana o ise mo tunu pa o ni pisu o e fa pele ai au ele o se pai ma e soli so ma penui ai tanga now se fa o ela moto ai vivi e fa solo o fa se lo so ma lo fa so uni manatu oh la Loi mata ia soma O tele mana o ise mo Tunu pa o ni pisu o E fa pele ai au E o se pai ma E soli a soma Ma penui ai tangata Now to fare o e la poto o nai vivi e fa lava solo o fa appena se lo fia poto ma lo fa so y'all know the name 26 Ele ai au ele o se pai ma e soli a soma ma penui ai tangata now se fare o e la poto e fa lava solo o fa appena se lo poto ma lo fa so Are you ready? Please don't fry in the kitchen. Beans don't burn on the grill. It took a whole lot of trying just to get up that hill. I said but now we're up in the big
silimo i votu amo. Feololo lava le pisi o lunga wala te tele I le taimile nei o le na ua slow down lava tu mautatou I le vaenga le na on State Highway Lewis Fulu whapena for Hill Road ia ma le vaenga le na Lincoln Road o leo lo mai tau watu ia o nei vaenga na o le na ua amata lava foi ona feololo mo I tatou foi ia le angai mai takanini angai mai ngei manuere sa sae mai tau watu foi le vaenga le na Conifer Grove o lo malosi lava foi le feololo mai o le pisi I le taimile nei o le tae au mai tatou foi o lo angai atu on State Highway Lewis Fulu le vaenga le na Lambie Drive malanga ia tu fo ile anga ia tu wiri fa solo atu le malai va alele o le fo o mai tawa tu time le nei o le na wa amata lava ona feololo le pisi o tatou mai tawa tu fo o lo tu mau pe ia le pisi le vaenga na I Favona Malaysia fa la vela tau ta avale le fo I wotoe tu lai mai I le vaenga lava la le na ele mama hotele Malaysia fo I fa la vela le na tu lai mua mai I le vaenga lava le na State Highway Lewis Fulu maleanga ia tu fo I whapena I Favona I le taimile nei I le mai tau atu I lunga fo I le li poti mai le waka kotahi mō tātou. Lunga le State Highway 1 ia le tātou off le nai Ellerslie na o pauli na le vaenga le na o amatana whiololo le pisi mai. Pakuranga Highway on Route 8 faisi pisi le taimile nei on State Highways full maleono mai tau atu ia le nā lawa whiololo lava fo I le pisi o tātou. Te Ara to South Route 13 o lo o iai se whaalawelawe tau ta avale le nā fōi wātangia mai I le taimile nei. Whapena fōi on State Highway se fulu maleono lata lata tu lava I le anga I atu I Messi. Nisi nā o whaalawelawe o leo mai tau watu iai lunga le tātou peng te whailangi le nei fōi taimi mo o tō av ta avale. Le anga I atu le alalau papa whiololo fōi le pisi le taimile nei. Whapena le anga I atu mo I tātou North Coast ia ma le anga I atu le North Shore. Pau le vaenga le nā o lo o lolo lava le pisi Sunny Nook ilanga iatu le nā lata to fo Constellation Drive ia o vaenga nā o le nā ua amata na pisi mai o tātou o le moli maula le nā malipoti atu mō tātou av ta vale ile nei fo I taimi o le tai awa o whianga iei fo ia mau whainga malanga ile nei tai awa tauina ia manuia tele ma wha mole mole tautua nā lava le saunga le mu ilunga o ala tele no tau sifumal fitu minuta na tāle o le tulai valu. Sole, eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa number 1. Akoa. So, yeah. Our elders take once. COVID is spread between people, which can affect us all in different more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID for all people aged. O fuafua sau tafonga I Samoa. Mana tua le Return to Paradise Resort. E whaata whaonga po o whaata si. Ngā ai, ale sā o tāpena ina mole lua wha moe. E o atu le whaasa lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise. Tangata Samoa. Tanga iane le Return to Paradise Resort. Be wala au lua lo ofi Samalanga. Beta Drive Doctors ile fa pia manru ase pe ma tui pui o le fa na witi o tui pui le ko witi flu mo fa pia ma tui pui o le flu ma fitu valu lima iva valu mo so no fa tino nei au nanga o fisa fo mai ma taftafa Tusi for the public library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to I like it, I like, I like secret, I'm gonna find this guy, I'm gonna go some.
Beke lena ioi fayam ata mai le tai au ata mai ya ada ka le ma tanga ya sko ya lai ma lo ya le la mo ta tu po ja batone so aja talo fat fo ile ngang ole le nei fo ya so fo la wa fionga ngal malmana ma lo lava le so fo manuia Tati a pa taile nga fi foi pa fi lai foi le ta fo le tanga le vayaso I lo fionga fatua ile nga tailea eso le o ya tavai man tatu team ma lu taiao ma lo lava le usu ma lo fo le tautai ya foi dali vi inga de lo tato soi fu ile ni tai soi fu la le la tunu au si o la vai vai tato pene yai po ila vi le ma lo soi fu good morning vi ele lo vole tu le fo tato silfa au le al se tema ya le fai maya a fa piol night le so me alo ma e matanga o kasma ya tu ya la tama legal Lele sau đó một trang cho đến point lên trái phòng một môn này mình phải này cho mặt chạy xa phiêu ngày đi phê lại lên ngặt chạy lên phiêu ngày đi parte ya phiêu ngày parte là bên áp oi sui ao máu từ le ya chansi na pu pe la ma cha tu fa sa lang we ni ao cha lo fa la ma lo sui fo ma via ma lo fo la pa chạy tele ile ta poinga pa ya ma lo fa ma lo nga tailea tatu ofisa mag nei mangele a pe foia e sa mo tono ni sila po fe lavo ia ofisa malo tautua malo le ngalue malo po i do sai le nei amatanga o le bayaso a lunga la tele tu so penga venga mai se foi tu la moto tau singa o tatu matua malo le usu malo fa malo si malo le tau painga
Vaenga pena ile tātou tautua, ia tūlanga mahasani lava o lunga lava o penga te whailangi o lupa pena na pisi e lava le tātou au nanga, pe lava na whalau do atu o tue whapopo nisi o le tātou o whaingarenga i tūlanga o le tātou finance, ia elenga tafo ilea, ia o ye iswinga, wa ye lava le tātou team, whapitoa, ia whapena foini, iti fo i tātou, Olo company olo wapena ona tongi mga algo fatasi male tato a company i le tūlanga leo tato Facebook. Ai tūlanga masani lava tūma maliu mai te whapeo e papa au i tal whatai tono o Kilani i le Lua Valu Atkinson Avenue i ne o tau. Lua Valu Atkinson Avenue i ne o tau olo o iai ne tato o nang whatau wa al chimana. Ia pete wal au mai pol te poni lua fitu o pa o lua fitu o fa o lua fitu over selau ki mana tasi over selau pa ono lua tasi le tato telefoni palau fua mo tato lutua oi fa pepo ina fa na tuatua tato trade-ins o tele fa taua ni tavale fa mai o tele fa taua ni tavale ai a pa yo pia fa tau so sa tele o tato tavale ina trade atu le vai aso tu nai ia e tavale tu tia fa selau kilomita le tavale ia le lava na mawala na fit selau fa pena tu lunga fa tau inga ia disi o tavale ia lo sina fia o malava la vea iso tavale le ni pepa ia te ai ko tavale ele ola fa pena na train mai o nei vai nga malava tu fu lava ile value o tavale lo iai tau sanga conditions ia fa pena po ia kilomita le tavale o o faina tu le tupe ia toi pule o ia lava faitania pe te tariaina pe le ai a fa pe te tariaina e faina fa le tupe le tatu trading e ma fai foda tu lunga fa to inga I lau tavale po lo pa tawina nisi vai nga le tatu tautua pe nei tu fa tingo ai talafu fa pena po e fai fu lo o nga le sene pe o taimi na fai o lo le sene na mata pe a fai watalia lau sanga o le tele na una yo tatu tavale fo pen il casa al Mahindra pe fo da ki vai le weekend I so tatu tavale da sina tavale lo pisi temi ne o tatu tavale fo pa yo lo esa idi se tavale fitu lo fo le lava lua sta o lava ya tatu tavale fo ona manunga temi wala mai tatu numero na ai mo temi nei pa tai tele lava do so tavai o tato ting ai mai sero pato songa Samoa anga lele tua po fanga matiche nei aso ai faso ia ma lo va tempo le poti amata nei vai aso moni foi faiva ole nei foi aso nga fua to ono mido tolo tolo talo le tula evalua talo talo mai Samoa am tanga nei vai aso pa talo valu le tayo nei matua ma lo sa nei tayo male am tanga nei vai aso fa mo na mo se manga vale fa ungor nga vai Banga valu support kaya ya lo ka ko e back to reality ngai fo kaya fo o sa mata pena nei fana ula o nga fa mot na malo la valon sai malo fa malo losi o lo fa se po tele o fa fo fa mole lo no inga tau na fo il time me langa ta tau le nga tinga wenga ya fa pena fo le molino nei fana ula o nga tai au fa malo si mai o le fo waru ma singa lo i vo ka so fa ko le ka sa nga ya fa ko o ku nga so fo ngore o ma singa le yengi so fa ngua foi langa so fa ngua fa ia VV8 ya le na so fa na tu fa mon tanto ma tu on se mai mboni na mai tila onga ma awani tu mai tila onga nei tai help ta pena ma sani lava o ka penga ma sangi ai ka o mo fang o tu ma tola nga fang wan fa manatu fang wan fa manatu ya tu atu lava na ai o finangalo nai matua te pena nei fa na le tai le ya le o te matu na le penga po se emergency landing le Wellington I think ya tavai o le tu fo ia fa pena lava fo ona o le nei fo i vai taimi o le lava fo sai ai ia nai fa le tonu lava fo I winga o le tau ma vaenga nai ai o le na la fa aftai ai fo ona o le saunga le mu e moni lava na maita wina ia ni tulanga fo ia wa ia se vaenga fa popole
nai le pasese pe ua mai ka ku pe ua pusa mai le asu le isi pizza le vaalele ia ai faaftai o le nasa mafai ona faasaoina le pasese fase fulu ila tau sa faapena foi ona fai malanga atu ai i le vaalele le na le company vaalele le New Zealand NZ 366 ia le nanga nga i mai Christchurch anga ia tu Wellington ia ai faaftai o le nasa mafai lava foi ia ona faasaoina ia maleanga ia tu foi ia le sosani mua po atato ambulance ia na foi sa tonga fitia ni pasese to olua ia o tala le ala na o le foi le no tu la i me faafitauli a la o ina land le vaalele ia e mafai la ona ye nga yo inga faasaoina so ifua o ila to uma sa fai malanga sa vai sa le so le ko fa fe kai le ile fai na faasaoina o mai la to ngi me vaalele a lo ko fa Afrika o ni fa la vaalele o yo we ka fe ya pa wan mon fa ka di por ka me o mai le o ti ale tu pol fa ya nga pa la va fo ile le instant le ma fo ka nga o le mo su ele me o lai len kia ya wale mai ta wa tu o fo ina inicio pasese kia ai uma ako o le tu le na o lo le saunga le mu ia ta nga pa le saunga le mu kia ai uma isi me ia mauti no lava su ele ala ma fa ye ona fa sa ina so ifu sa le le to mo le samos for me tolu amo ako pese le rol ko la fanta fa mala stino le mai la ka ko va le nga o mo fa mala stino so matala mai sa mo la mtaka le mai so ta tu ya si foi allo aiya lele aiya yo aiya allo lo lunga aiya 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 tele Sailuma alo yo aiya alilunga iya ala mai Autafa ai aiya Lazy Pico yo alo Iluma Savali Lunga Manaya Lazy Pico Iluma yo alo iha lunga Autafa sama tahu lunga yo naya mana ya Luma Manaya hihi Savali yo Tolu pa Luma tas dua Tolu pa tamatau tas dua Tolu angabale tas dua Tolu kali lunga tas dua se con solo fa muli sono ya manava I fafo manava te sono manava I fafo lo fa malasi Tasilimo I votu amo Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa o tātou o tunu i le a matanga o le nei masina fau, ma le nei fui mai o sa fau. O tātou mafuta o wafo i ngā ruenga taulongolongo o tala mai lo tātou o tunu. O le aonga tūlunga lua I vai nganga I le tū malo whaapalonta o whaleata nu mele lua.
Ua vea nei maa onga mua mua e lo tātu utinu. Wa iai le potu e wha pitoa lava i le awa o ina o tamai o whanau. I le wha o ngā ina leo le masini computer. Na wha airoa lea matatia wa au sia lea onga tūlanga lua i le saunanga wha whetaia le pule a onga. I le whale tupe le rolangi ma le malo Samoa. I le ngā luenga o mai a fausi ai le whale a onga fau. O lea onga tūlanga lua a lea fio anga. I le tau e ono miliona 5 sela wa whetala. Wa iai le potu computer. Ia ai iai alo tatalo e tas. Lea ua iai tongu tatou papotonga nei, lo tau malu ni install tatou malo. O lau tatalo, toi a maea. Toi ang nai computer tai tasi mentanga duenga isi. Ie fato tonga isi mato fani. Ma le fa moe tau sanga fou. La mato computer classes. And it is going to be the first ever primary school to have a computing class when this is fully completed. So we pray and beg your honorables as well as to our dear fathers and mothers, the ministries, please give us your support. O se ngā luenga sa te tau na amata fausia le tausanga e lua o, wha solo mai le lua tasi, pei ta ina tau fia le wha atino ina le ngā luenga, i le teme le whai ngā malo sa iai. Sa toi tuli loa po o iai pea le vesoa swani le whare tupe le langi, e pea na sa whidi ai e lea whare tupe le aonga tūlanga lua vainganga, ina ia toi fausia le whale aonga, ina ia whaare le iai le tūlanga o lamatia, ona o suinga onga le tau. O te semo le tausanga le te neina amatai, ai mai e le masino junior le tausanga nei. Sa iei nisi o tāpenanga na ia te tau na whaatino, pe a mai a fausia le whale a onga le mafu anga na whato a te talalo iai, i le whaai unga le masino le te nei o okuso. O le inga venga sa whatupe ina ilalo le sosoani al whale tupe o le lalangi, ua tā ua o le porkalame, mo le sitia o tūlanga matali atu i whesuia inga o le tau i Pasifika. For the Pacific Resilience Program. Mana o fia aile tu ina i lalo o le whale aonga tuai, tu sia o le ata, ma le fausia o le nei ati na teli. O se ngā luenga na mafua mai, ona o le tau mawhainga le tātou malo, ina ia whaamua le saunga le mu o alo mawhana wa aonga. Ia wala atu le saunga le mu leo no fuanga whaatino ina aia o onga. Na mawhai o na whiwhiria la o matulanga lua vainganga. I le mai ai o se asia singa insinia, ma le whale tupe o lalalangi. Ma mai tau ina ai le tatau, o na toe whaafou le nei whale a onga. Ona ua le toe saunga le mu. O le whale a onga mua le nei ua whausia, isi o soani al whale tupe o lalalangi. I tono Samoa. O le nenga luenga fia ai le whausia ina o le whale a onga, po ngā whale lua, se lua. O nei whale a onga, e pei ona tātou mori mauina. E se furu ona potu, e au fia ai potu, se furu tonu mo vasenga. Tasi le potu o le library. Tasi le potu mo a onga whasa inisi po le science lab. Ma le tasi le potu mo a onga tau computer, po computer lab. O nei uma potu o whātua tonga ina i kesi mana fuafou. Whāpea ma vaenga e mawhai ai o na whaonga le internet. Po upenga whatawhai langi. O ili pe advela, whāpea fo i mawhai ilo mo mu po whai alarms. Mawhai fo i lalo le poloketi o na whaafou le whale a wale official pule a onga po le staff room. Le ngata i lea, o whausia ina foi ni fale le tā ua se lua moali i matamaitai. Ma whāte le masiitia le saunga le mua la wala i le tuisifo le lotoa. A wale moli na mai ma le whengalanga i atu o whāna ua onga. O se isi vaenga e pei ona o ono tausi le sila atu i ai. O le whale leia leo tūlanga e mawhai ai e tamaiti mawhai a onga e iai mana onga whapitoa. Ona o atu i vaenga esi le lotoa. E pei ona iai access ramps
o rails ma footpaths. Pia no fuanga no fai ai ona feinu ma furu ai ao o le whana wa onga. Le Minstown tanga ruenga puna oa whaane nā tūra ma le si manga, le fio ngā toi sulu Cedric Schuster, o le saunanga utu leo le talaina le whalea onga tūlunga lua fōu o vainganga. Sa maua fo i le avano o le Minstown a onga manga nu e sauno ai, ma moli le na mea alofa mo le potu tusi fōu o le a onga tūlunga lua. Lau sunga le ripule a onga man mamanu o lau staff. E le ai lama seisi o whamoe moe e le tū pale. E whamoe moe lau tō whatinong. E whamoe moe lau tō ngā nuenga whita. O le whare tau ngata sa o awa iai i le tū se sae o pia. E tasi le miliona tesi ma le lua. No uofo le tau ngata na whalea. A le whalea onga o tō leu e. Ono miliona, tesi miliona, lo titi afitu miliona. Ayala o le mene ka o le miliona. Lau sunga pule ao. Ia miliona fo i o ko awala. Ia miliona o ko nekokia. Ia miliona le usu mai a o mai tai ao. Ma miliona le fo i le whane i le tū ua le ao. Ia tele awala, tele metotia. E whaonga ina ia paua le ana whane le le o nei whale a o. Mātua. Te laua ai le lata mai o le awala i whale a o. E whai la wasina ana ngata. O laua o ngana. O mai o mori mai tamaiti e a o. Aua nei tu lafo ina tamaiti. Tu mai le a o ngai whai a o. Ai a mai lau tau au. O mori mai tamaiti e a o. Lau sungal pura o. O le tusi le a tatou matanga ruenga. Fatoa o manei ia na loans. I masina lente atu nei. O leo o mai. E whai mao mea alofa. E amatai le tau lei. Whakatau nisi tau tusi. Tau mo fia e kai ua se langu nisi pu. O le tusi le amatai le lei pue le atai le haonga. Le fionga se ula yoane o le Minstown a onga mang, no. E ono masina na fausi ai, le whale a onga tū langa lua fau o le nuu o vainganga. Wa whelo tātu utanu le amatanga o le neivai aso mua le masina fau o September, e le fionga le masiofo le tupotonga o kuini na nasi pau tuku aho, i le whamoe awa i le fono wha semina atunu o le Pasifika, e telanoa i nei mata ubu wha le lotu, le South Pacific Area Seminar. O sa fono tanga fo i le awa i nisi o ta i wha le lotu o le larangi. O le lau mua le kale sia me totisi sa moa lo i fonga ai whale ula, o le ata tala i lea wha singa, i le fiafi o le soruru le vaya sunei, le o lo wha i loa le porkalame o le fionga le tamai te i pā le mia o Samoa, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, o le saunwanga au tū o le ata tala ina lea fono wha seminar, atunu e au fiai Papua New Guinea, le atu Solomona, o Tonga, Fiji, Ausitalia, New Zealand, ma Samoa. O le fionga le Minstown Kapeneta le tō whale atinu uwe in so ialo, sa whaafelo ia le tō i tau nuu i le malai waalele whaavau malo i whaleolo, o le whainga malanga le masio fuore tupo Tonga. E tolu aso le fono e peo na mafueo na whea Samoa, e le fionga le masio fo i ana nasi pau tuku aho. E tolu tau sanga le matua sta mai titi o ave atu nei New Zealand mo tonga fitinga, o no se manua tu ngailo na ulu, ai mo lia leo le tamao le tamai titi le tau mwhai wha o leo ti, mo lia le umio se a upenga matautia, ma le mo lianga le wha o manua tu ngā. O wha iroa le komisino leo se li poti le wha ingo le vai aso. O le misa le tamalo malo na to'lua, na tongi ai e leo o mo lia nei le fafine se mea whaitino malo. Ai alu atu ai la vea le ulu o lo nā talii, e whapea na si e le tinai le teimi le lave vesi malo na to'lua. E peo na si le fia, e iei voi se mata upuna o le whaamsinonga, ma whaasalai se tinai le whalepui, ina o whaamaunia le umo le olo se tasi o le na whanau, na la vea i se maa na tongi e le tinala na tamatama, ai alu atu le maa misi le atalii, ai la vea ai le tamateine. O le aso sfuruono le masine nei o September,
e tula i ele tama ua molia nei e leo no le manu o i le ulu o lo nā tali le ua ave mo tonga fitinga i New Zealand. O le asunga fua i Samoa le amatanga o le nei vai asa ua amatai ona whaanga solo, polo kalame o le te uira le nei tūsanga, le ua furisia polo kalame i maketi e whaata wai ngā luenga tau 5 malava lama, whapea fo i mawhale ainga, ai o le asururu le a mai mo i nai e le atunu o eo noa mase totongi, le vaenga mua le tau vanga sa ili eise tau sala o Samoa, le ua whaatu langa o le a whaia le fau, e le no whanga le Friendship Park. O le a wha masino ai vaenga i tonu mua e au fia le sarong, o le puletasi ma le vaenga po le category ua ta ua o le coconut. O se vaenga e fau le tau vanga le nei e pia na whaero ai le porkalame. O isi vaenga e pei ofisini matali e tamai te i tau vae to asfuru lima, wha pea la tau taleni, o le a whaia i le po murimuri o le tau vanga le po leo le stonai. O le multi-purpose gym i tōna i mato, o le no whanga leo le a whaia i lea vaenga murimuri o le tau vanga o le tau alunga fo i o porkalame uma o le te wila. O le asfaraile o le i whaia le tau vanga, e sa ili eise tau sala le tunu, o le a tapu ni ai porkalame uma o le nei vai aso le te wila, ma le asa fo i leo le a whanga solo ai le tai au, le tau vanga o ta vale tau teu, e wha lawi lo ai matama i tau vanga le asa ili eise tau sala o le tātu tunu. I le nei masi na faudu o le tau sanga mo wha ilo ai e le minsta o tupe, le fionga lau timu ia a fua wele se maa ai, le si tia le tau o lo tau suau o ma pensini, e wha tu se le pau sa iai le masina na te nei o kuso. O le pensini o no sene wa si iai, e pena sa wha tau le pensini a o kuso le tolu ta las futasi sene, ai o lona tau fau, tolu ta la se furu ono sene le lita. O le sua ukiso sa tolu ta la lua suru lima sene, wa si le lua sene, ma ua maua le tau fau, tolu ta la lua suru fitu sene le lita. O le kalasini ua pauru na tau ma le lua ta la valu sene le lita, e lona tau fau, lua ta la valu ono sene le lita. O whailoa le minstau tupe se pepa o whaasara launga, o le awha au au pea tau nei o na ua toi fo i le maketi o loa suau. I se tū langa mautu, ma ua solo ia fo inisio e se senga o manatu, o whainga wha upu whai o malo, male tamau ainga. Manuia le amatanga o le vaiaso, soifua. Isilia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele antoa lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, pole info at pacific40.com. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. Ile radio Samoa, tasi lima iwa tolu, amo. Feo lolo lava le pisi le taimi le nei o a tato wala te tele ave ta avale on Southern Motorway, southbound o lo o pisi le vale na mai Green Lane ang ayatu i Takanini, northbound o le va mai Takanini ile ang ayatu le Central City, le taimi le nei Northern Motorway, o lo o fai lava fo isi pisi o le vaenga le na au kilani au tu ang ayatu i lunga o le tato au wala lau papa, ona o nisi fo o faale tonu sa iai i se taimi le imamau te le atu le tae au, whapena foila ile anga iatu malata atu o Teha Valley Road. Northbound o lo whapena foi ona whaila vasili e mua le vaenga le na lata atu Silverdale ile vaenga foi le iei a tato fesuia inga o a tato lanes. Southern Motorway o le eastbound o lo o iei le maita watu lata ile Waterview Tunnel o lo o whapena foi ona feo lolo le pisi le taimi le nei and a minor crash near Dominion Road exit ia o lo whapena foila ona le mu le taimi le nei westbound whapena fo ia ile anga iatu Waterview Tunnel ia male vaenga le na Hillsborough and Dominion Road exit vaenga na vaisi feo lolo le taimi le nei Western Motorway ile westbound o lo whapena fo i latatu tato ile vaenga le na Lincoln Road o lo whapena na pisi le taimi le nei eastbound o lo so longa le lei sa ia vanga na fo i vaenga latatu ile Waterview ile feso ta inga le na ile vaenga le na Takanini area ia o lo maita watu le taimi la le nei Southern Motorway
southbound o lo o fai lava la sile mua le vaenga le na ngai mai takanini ma ngai mai I nei I manurewa I sasae. Nisi o vaenga fo I o lo o iai fo I tātou. Vaenga le nai le anga iatu le malai va alele I le vaenga le nai maangele o lo o fai lava fo I sipisi le taimi le nei. O tāhuhu le anga iatu northbound towards Mount Wellington. Fai sipisi I le taimi le nei o le tai au. Southern Motorway northbound traffic. I o lo feo lolo tātou I le vaenga le na Mount Wellington interchange. Ia I le southbound traffic le na mo tātou. Whapena fo I lai le vaenga le na anga I mei o tahuhu anga iane takanini. Fai sipisi I le taimi le nei o le tai au. O nisi na vaenga o lo o iei tātou le taimi le nei avita avale o na winga. Ia e tā lava le whae te ete. Ma le saunga le mūlunga o ala te tele. Ia o lo o iau lava a au malau lava fo I whaau tau tanga lo loto. Nei taimi o le tai au na watula I mai. Se fulu ma leona minute te ai le itu lai valu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu upele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Wangala tamai talo tau nei taimi ole tai au fau luas fulma lualo te papayan tua yele bebela le Samoa ile nei vaenga ole tai au ole atu mawinga langi de nei ole tau tana feo le lei mal fanga so fo le pokalama ole te wila ile nei vai aso atoa te ulunga the Miss Samoa pageant ile asto nai al tulanga na ole yele tau Samoa la matele la bana langi de nei le tau luas malai wala maurunga na bebela ole ai Samoa le so luas fulma fa e lona maulalo papayan tu le nai tu atu yo Australia fa talo fai panga o malabal talo pakalame so svainga Australia good morning malo la versi fu manuia nei tai au ile la mua Canberra fu tasolo ile malulu ile nei tai mo le tai au la fa solo na malo sit sabili awa le tau ile la mua Canberra fu fa malulu I vai lona maulalo ile telo isi vaenga ye sini Australia malo se formulia pangal cara pakalame so svainga sini Australia lo mau malchar fa solo nei tai mo le tai au salo no te le ono mo tau ala fa solo malo sit sabili langi le tau luas for lima maurunga pe vela fa mobina mo tau ile amatanga nei va so ta to yai sfulo le malulu Melbourne good morning pangal cara pakalame Melbourne pasolo na awa malo si for sabili pa utimu ni so time is for far maurunga malulu mo tau sfulo lona mo lalo ile tele isi vaenga sfulo maurunga malulu Hobart ile source for fitu maurunga malulu Adelaide ai o tele isi vaenga ole amatua ai vela le elangi le tau Brisbane oka ese vela o ko so le todos fu tolu e lona maulunga sfruiva lona maulalo luas fu lima la maulunga le vela le e Perth Australia sul matango fia fu la male sul matango fia la Darwin todos fu lima maulunga ma a vela o le vela fa mawina pole nia so fu o ta to yai tama ki makaura o kilani no fanga fa salonga ale Radio Samoa fantasi o il malulu ne va ngol tai hao wa ya tolo fa ila bon tau pu o mai tai hao o winga na le tau le so e pu o ni so va ngol kilani la fa soron awa o lang de le pa utimu ni so taimi se fulu mara iwa le maulunga o le mafan fana mo tatu le so fulu lo na ma lalo tai hao pe au lia fa soron awa o fo lang de le pa utimu ni so taimi mafan fana fo tai hao lo fulu lo na maulunga marulu le titila so lulu langi de le tau se fulu lima maulunga marulu le so lulu fa pena fo fulu lima le tofi fa soron awa o fo lang de le fulu lima le stona i male so sa fa bonga o manao lo tuna mai la mai tau nei time le tai hao to mo le really samas for lima I tola mo ina wo luas fulu le wati ai nei ia le tu la valu o tatu tala mai sa mo le Silvia le tunu la te fa sala wina pe ata le tu la for sfullo le audio le so ia man fitul puana ne le sfa ponga taru tala mai sa mo le ta le tu la valu le tai hao ia le late so onai vanga na mo fa fo mai le tunu ne fo I time mo le tai hao to mo le Radio Samoa Sfulima e va tolu a mo fe ewo ngi camera shot ka fe ko ale ko unkind ngi camera ngi ka hao so 1 2 ya awala mo si camera le late mana ia le sauno ngal min staff amara si au mo le onga le wa mo fa mo dianga fo le pe ona ai e la ta ita fa longo e mana e tele fa manatu ia le ngata ina mau oa e materials
po mea ua maua computers ma mea whapena a ia sili atu ona mau o a ia le mawhau whau le tama ma le teini ma ngai kere le sau noanga sone ia ia mina o le whai aunga tau na lava lo silfia le tulanga Io e tawai, o le tā ua fo lele ma le whaawinga ina o le saunuanga a le leia langa ua ia si lei fo ona le lei ma whau tamai te olona winga whaao ngā te tau wina o alanga oa ia a wafo ila lea o ina o na ialo manai whanau le ngata o le matawha ioi a le whai aonga ia e whapena fo i le matawha ioi a le teina ma le tama aonga i le whao ngā ina la o ia alanga o uma o lo uma whai ona whaamanuia ina ia la tau aonga i le nei veitai Ia, so o le winga na le whamtalanga fo le tae au ina ia le ngata ina le lei materials whaonga ina pia le computers fo ia sili atu ona le lei ia le au ina ma le ata mai o le amau e nei whanau ia mo le tulanga ana ia le lei mo tantolo malanga sa mo la whanga solo le te wila neva yaso e le o tele ni porkalame o le neva yaso ma le te wila nei tau sanga pia na mau ia taru tala mai sa mo na yaso ia msalunga i vaenga store se vata waia mea kaulima ia ma le kelo le mea ai ia ma le telo whawiwhianga au te loana pauri vaenga o le wha lava te ulunga i te ulunga o le te wila nei tau sanga o le misa mo pageant i le whaunga rwa yaso ia sa i le fo istau sala o Samoa e le whaunga rwa yaso pe au lia le lei so nei vaenga na o le fo i tae au fau le tau tua mo el radio Samoa sfalima i watolu a mo ia ai usi mai el whaafonga le atano o tātua ranga upu wha Samoa la matanga o le nei fo e wa yaso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Sina ia au lava le pā. O le maule nei whaapea o le malanga sina maona tuangane o whao mea tai pinipini mala ulu. Nao mai ma le pā o na turi loa mai ai lea e fiti. E vai atu le tama o whao mea. Ua lanta mai le tuli loanga o lantou e fiti o na whapea antu le i asina ma o na uso. Whaawau le malanga ai o le a o nofo e whatali le au sanga lea o la lata mai. Ai tautua nā i au lava le pā i Samoa sina. Na oso nei le tama i le sami maliwa au ai. Na olo ia le va au fiti i le a au ma whaatele ngese ai. Ai le i mawhai o na tau fiai. Na whapena fo i le tama o tai pinipini. Ina ua lalata atu le tuli loa ngā fiti. O lana upu i asina tautua nā le pā i a o lava i Samoa. Na oso i lalo maliwa au fo. Na tu ia le va au fiti peitai. Na o na telengese ai. Ai le i mawhai o na tau fiai. Whabeo ngantai o whale a lupo na osoa i lalo le tama o la ulu. Maliu maai. Ai na mawai i asina i a o lava le pā i uta. Whai mai na malepe le wa au fiti. Ai sao sina ma le pā whangota. Le pā lea whapea na matua i longa lona aina. Ma na whai ai fo i matifi ngā sina i lona aina. O le upu e whamatalai mea tausi po o ni tuungantala, po o ni mawaenga, e te tau o na ausia. Aua ne ingalo le tautonga o upu whai alo ainga, po o ni mawaenga mātua i winga i au tau whanua masuafa o le ainga. Manatua, o ainga e whai malanga tu mau, e umatu le au ngā tupulanga, tula i mai le au ngā tupulanga, e fesuisu ia i tangata maulanto manatu ma talitonunga i lea taimi ma lea taimi. Ai manatua le mawaenga nei ta mā
I lo tātou ia tama nei i lo lātou tua fine o sina. Sina ia au lava le pā. Manta i tū mea sina lo a inga. Ia au lava i lona taunu unga. Le ale taunu unga. Ia uu mau pēa e suli tau toto po suli moni o le a inga le pule. Ia whaasolo atu o lea au ngā tupulanga i lea au ngā tupulanga a o suli lava. Mana tua le va au fiti na turi loa ina le va au sina mao na tua ngane e whao le pā. Whabena le turi loa ina o a inga e ilantou e maua mea. Maua tupe ai le o ni suri. O na tuu le i ai ma le lilo i manatu. E le toi foi i se file mūlo a inga. O na ua whaoa lo tofi e tangata ese. Ia o mai a le whaavavau. O upe oe malo a inga o tau suafa ma whanua. Sina ia au le pā i Samoa. Ia manuia lau whasonga le ni aso. Malo. Mga ia li ia. Nei mau wha Samoa ni fwoi tai awa na mtaka na whai aso. Ale mana ia wa sirifia i fwoi le tanu ia le mafua anga. Ia mau winga o hui fwoi ia mau wha Samoa pēna iai. Amantanga na ni aso o tātu iai. Tau tō mara wele Samoa Sfalima i watolo a mola, ma tangana neva aso nana whamanatu le atunu o swing of fau o le tāna pakalame po na ele malu o le tai au. Malu o le tai au a matatu nei, aso lua le neo September, se iau a i e arua. E whawau a nene. Pea mo le ola mai le li, e a matale iwa a leono le tai au, ai umaliva. So swing of folding up, tale tu la iwa na matale o le pakalame fifia mai show, te tia whailau tusi te tia, se ia pa ele tu las frulua le awauli, ia ole baita maftango le awauli, ia ole tārabu kalame awauli ma whongamua, whianga whongamua se manu Francis Ioane, se ia pa ila whole tu lai wha le whiawhiana nei, ia ona so ele maltāntu pokalame whautou tua le whianga le ataua, sa vea Aaron Harrington le vea, ia se pa tu lai fitu le poa na nei, on wha awawele o tau tua, ana nisi fwoi o usa whaasara lau lo o tau tua ina le tenu i po te tasi o le vaiaso, ia whapena whai unga vaiaso. Ma ngai le lei si whatalo whai fwisi a ka wo, Chris lo wha tasmal nei tai au, Natasha. Ia, malo lava Chris. Whatalo whatia te oela tali il nei tai au fo, malo lava. Amani le fole tuola wo mami o toni fitai o i ele lo fumaranga le tuo ne fitai o ale fa mai le ma le mo tatu ni fitai o fa mai o le ni awoni o to popole ma fa peani ni a me tatu te ai ni a fo i me tatu te inuai ni a fo i me tatu te ofuai awa o me uma ia o sa ilia e nu esi awa o si la fia Hello o tau ta ma o i rang e ao ngā ia mea ia te o tau wani whina. I mena, a re la familia de a li whamaro si le mo tatu ne whutea o. Whe mea, a li whina, mei o rene, a uni o tau pole, a li whina, a li whina, ma whe mea, ma whaapea ani. Ni a mea tatu te ai, ni a whi mea tatu inui, ni a whi mea tatu o ofu wai a li whina. Rena o isi tangata ele o ilo re tu ali fin pa wa yo me e sa idi ali fin ele o sa idi ele tu ali fin ale wa ali fin idi ia sa idi ali fin wa me ia me ali fin ma ofu ali fin rena ta tu la fa na o le tu ali fin le o fa me le ma fe me awuni popoli ali fin o le au me le tu me ia te ta tu a wai lo le tu o me e au ngai ia te ta tu ali fin ren ta tu le aso ni la tu ni aso ia o vengo tite ma o tatu awuni tatu popole awuni tatu popole se metes ali fin wow le sa in me le tu ye te tatu wadi fin fen yo tatu mauna mo tatu ni fitel ya famani te le tu mo tu ka place la vi fin mani ne gaso fa
iva tolu. Amo. Talofa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so strenga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. O e fufu e pātau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. E, mga umia se maa mga kosyo ki ngala I Samoa. E sisi, le Lifestone Headstone Life whai le lako whapikoa mo maa e lalo mai le 5 awhire kau. E ma whai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 iwa po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mau aile nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Radio Samoa Svani ma e matonu a mo asanga fua vai aso te tasi mo le silifia le tanu el tano pakalame al Radio Samoa mar mantanga wenga o leo le fionga le Santini e antu marvao siki a shulo fa smaile nei foi time la taia on Natasha ma tu marvao ma non se fo mo nei taia so fo mo nei taia to mai e fa feli at fo ili to sala ya Natasha nei taia in tanto no Samoa mo tanto tu no se weekend fifia ma se weekend mo ni lo fo le tu ya me se foi que no anga que linha me lo fa também vai loa o a mawale ola mai le rio me lo fasidi ma le foi la wala ni tai ha mai ani Fafsaitele lava mole fafsele lau sungal netao. Ia manu ia lava le weekend mana tua foi la satama. Ia ai atilena au le yetina. E faiala singa mo ka conta mai gala. Ai ia le tua netao, vai su lontino I o ka ko sa on ko ga wone le anu lumba oki sa ko oki. Ja, lei la fionga Santini a tu marvao te nei fa live for in o mai se fu fa ngor vai aso se mai se tala mai tanga ngor le fa mone. After ya tabai na tasha nei tai au tolu la to le au fa mo dino mai mo la to so fu I weekend tabai le lo o I mi se la to le o lo kaina tanga renga le mo lia. No ni fa o lima o ma mo le so fu. Se yo o le la titi le va to sanga tabai. Lo afia le o ma sai fu Hamilton I fai fanno no e mi se lavaro ma fanno la ti mangiò voltato por calamita vai ma fa lavaro ma siamo le nualo ma fanno we falling mai wa o le maruni si fanno vai il weekend sta le mai le mo le ai no afia le mali o ti al fine le tutto Carlo fai. Le lei o lo na maua fo il mtanga luenga leo e ni sina ma le mo te lo fo fang wale la o mal temel ma fan lo sui mai a matan tau sui tau yo nai vang fo tau fo na te pena ye nei ma tua e vai le nei fa na fa mo le atu mo ba fa te te vai e ni se su la mtanga luenga leo wala o la to fo ye o mal le mo te vai ya mo le fa te mala mal le lo la vai o vai no sami pe asisi tengo le tai te vai lua la to inga se ma fo fa fo le o tom fo I pu la to lo mo lo ni ma le mo va inga tom si le ta to no o per weekend to lo ni alo fa ma le na fa fetai I se ta si ta ta fo le mo public le na vala o to ai la mo vala o to ti ta vai ai o ti o kama I vai to lo to ni mo ka pa mo ma le no ta sang ya fata mala matua fasi ma mal mele nei matua mal mele nei tamit no ntanga no ngalo yo la fu fa ntanga no te fa fta yo no ni samaria le na ma fa yo no so to no le fa sa ina ya situation fa ne jana na ave fa mai fu le set no fa si te lo le vai wa no no bia ai mai na ya matua pe ntato tsa no fu to vai ona no ka ma uta to fa le pa fa ni ta to fa no right fa na o e ser so so ma te mi ta vai
o le si foi vai na yo foi si no no fo na tambai ti tonu fale e fa ka fa so ba ni tamai ti ma fa lo yan le vai pe fa ta ma ti o mai mo e fa te le to ma mo se fo ni fa ta Mana fo nei tai au tala noa nga e family violence o sa wanga fo i tono ai nga lang le ma ta wina fo ilm tanga wenga le o ta si fo le vanga fa tu pula il nei temi a tu man ba fai si vanga le te vai mana tu fo i sa wanga tono ai nga le fa pe no sa wanga fa tino sa wanga le ma fo fa o lo ngono tanga te fo le ku fai yo a fo i ta fi no fo le lo la tu too stupid. I va un ali. Ta fino ta vale ne ya woni fa na rotina fatino ni se va ko te ma fo. Alo va io si io va in ali. Wa fa ina. Te lu pena o fa ngar te ne o le weekend la va ya marga san se va te ne. O te la to fo ina fa no o li ne fi te right to lo. Ni ta ya. O fa lo mai ai. O si ma faço sola foi lele in series o a metona ma o este tele foi sa wanga lo fai o le fautu wanga la vai a fai o e tono se ma futanga lo sa wai ina yoi e ni ne o tan faço ta intanga lo na lo so ni mo ta fai so o sa wanga le mo ya me se foi fa no te vai guarda si le vai no vai si e sa wanga tono ai ngara ba o mali ai le mo lo te martina ya i ko lo fa no o si foi tu o tupe solo non te mapo wa ke va ko inga e fa sanga me no mo tu fa o na i te fa na me fa te na i te ga ni te on tu ko pa mana fam na chu nei tai au le le la ta fa fo chu lang o ye fa fong mai nei ma chu le wo mo mo ke ka si wo mo ka mo ka mai ki da o ya fa pe la le yo al fa le o ya we ka fe sa vai what why mo li pe al fa na yes o le vai na pitu si li non ta o tu vai fa na o mo li fa na ai fa mo le si o le la o ni se ma wa so fo le fa na o fa le yo la tu ma fo le ta ya ya o fa na wi ya le tele tini ni na va nei fa na matua o le tute fa mo tino ina ia va le mo le fa na va le fa la fo yo ba le ta ya ai ele wa fo le o ta me tila o ta vai ai le o le ia la va o lo va ia per tele wa o ngana ya lo fa na e o ko kingi na o ta vai ele ini se vai e o tu fo ele ni o fu ma fa na nei fa na fa mo le matua ai sa wa le mo le fa na me se la ve tu no ta tu ta va le ta vai o la tu fusi pa mo la tu no foi te ona fa ele vaina ya lua a fa yo le fa sa e nei fe lua ile awala fa mo mo si mo ya fa na a wa le vaina yo no ye o ku ka va sa va vale un tamiti la o ta va ta ko ka va ele le vaina fa si fi fa na meta o mataina ya le va ya so fo ya wa lo ti titula ko se va le fa le va ya so ya titula ona o fo la no fa tai ya le tunu ma le fa fo mai o ye lava telefonia le le fa na bala au yai o le al me tu pule te me le te me o ye lava telefonia te bala sa o ya mo fo so sa me tanga le le antu mana ba pa te te me fa na tu test so ta tu no me le sa mo se fa le fa fo se yo tu pule te me nei po se va no lo fa pule nei o il la mattina non so le mo so fo mo to ti no le fa le nei ta si lima e te wala awan tanga minga le o pe a fe ye se vai na te fili ko ti na mai fi tara no ai a se vai na le se fa la fa fo se o lo tasi o valu fai ma kavai se me alo fa la sta ta ma ele con ye fa sala o ma ki ba mo tala me ta vai ta te lu le sa mo e ma wo le so ani mo o ila wa ya ta mo vai mo tu la fo no fa ma lo tu ta tu o no le vai se fo vai le hablo kama ka fa me se fo a ta bala ya ai video ku pe sa mo a tu be mo le mo tali be bawa uso bawa le tsa ya fa mo le tu lo sa so sa se mo fa tu ya ta sa ni tu ta tu o ta tu se va ya so file mo bali sa ngale mo tu ta vai o la volta tu malo si le vatel tu la fono a vale pu no sa mo le tu la ta ya ele tu fa mo le ve asa so fo tai la fenga sa tini tu mo va si ki a show fa te mo po kala mel nei ta ya mo ni foi va ma tana ni foi va yaso ai se mo mi ave la ako sa mo lo ke mo fa mo nei ave ma wala
Tavai mana Natasha, tamalu wa oi abi aku. Maftai uso, ala vatu. Na pega sa tini tumar va se kia shuman tangan we kono le mal char boklam nei foi tai fo. Le tau tau mo le sa mas volima. Iva tono abo ino wato se full oro minuto lo tor tano le tu la iva. Oh sorry. Ma e foi tangan tangan kono le. E tai Lo nei matua na molina tuma china anga po ngai de yo ka makina awan kai al pesina mo mai apuni. Ma no so fo. Yeah. O le taimile nei lunga wa tātou ala te tele ia manatua fo ila wa tātou taimi pisi lava nei ia o le vainga la mo tātou o le na ua pisi ma whaasolo atu ina ma mafa lava foi nisi o vainga i lunga o le ala tele le taimile nei pei lava foi ona mai tau atu ia o vainga umana o le ua iei tātou ona o le taimile ma whai nto lau ta itasina ai o le mai tau atu o le na o lo ua pisi lava foi ma whaasolo ina anga i atu ina ma mafa le traffic se tasi foi o whaala lava tau Ta'avale on Great North Road, Route 11 and Route 19. O lo o iai le tātou whaalave tau Ta'avale le nā fo'i o lo o liputia mai. So mo i tātou la lo anga i atu anga i le vahenga le nā la tātou Waterview Tunnel, ia mauti noa le lei, ia o le ama whai fo'i ona yengi taime delay lau whaingi nā malanga i le nei taime le tai au ona o nisi o ala fo'i o lunga o le ala tele o le ātāpunia fo'i ina ia toe whaalau le lei a wala wa fo'i whe malanga inga. O tātou le anga i atu le North
sure feololo ma whaasolo ina mamafa foi i le traffic maenga lava le Rosedale le mai tau atu pauna vaenga o lo malosi mai foi le mamafa i le taimi le nei kapena foi la tatou on Takapuna Highway mai tau atu foi le nei taimi ia o le na foi wa mata ona mamafa mai le traffic mo tatou ia o le sila fia lava foi Evata Vale tu mau lava foi nisi o vaenga o lo slow down ona o vaenga na inga luenga whaatau nuina o lunga o ala tetele ai mo tatou ia o le vaenga le na wa yei tatou le nei taimi o le tai au ma le whaalawe tau ta avale le na o lipotia a wa lo sila fia au e anga ia tuai foi lunga o le ala tele nei taimi o le tai au mai mafta mai le malu o le tai au lo Radio Samoa na o te full test minuto an tale le te laiva Fatis mai le songa tong sia Bill Wilson o le omega kasa na tasha mo le tatou le poti la matanga o le nei foi va yaso Fatalo fatu foi malangang fia le nei tai au e lau sunga ma lo lava foi le soifua manuia soifua lau le lei Ya, langi mama, ia langang rabar pipia merengang le fafitai, merengang rabar fawalo e fatalo fatwai lo sunga wa o tabai. Morning sir. Ya, te nami ko lo to tau le tau sala tai ya Tasha. Malo se tu mo via pa malo pa lo sunga ni tai pa malo le to lau man via ni tai o tabai mo Tasha. No, malo fafitai tong sia ngana na tasha se do fia kong sia le mo le ma lo sio si fo ka na sunga foi ka mai foi. Ele nga kan kere me alo fa la sa ka ma. De le ka ma fa ngor ko ngai ko ma nga ya foi la le fe amo mori mai le ma sa ni ngan na fia sa kong sia yeah ya esa le la ye malo se tong sia ngai le se malo se tong sia angole ola tong sia mai le tua ya e un foi la le falki foi le tai ola tong ya ma foi fatia a foi tutto foi molto anata final che se me le mo le ainga for la sonna o le tamale o le tamale o le mo le tono le ainga o le ola le ainga tabai joe a pera le mo ri tama eu a tolo for me o fale tono for le ainga tabai ai sa le wa ngasi o fa tino pana o ke mana o se merofa o me pito silina tau e tau o le tatu na i fa silina na laura ai tatu tal no peo se ainga e nai do ai le ro moli ai le merofa ai ele tá né tá tanga te no le so ta bai se lau pasene ele tu ngona to yo e fa fo ile bi inga te wo na yo ma ti ti fa malo ki ni ta bai mo ta mal tato le poter lenta ho bole tong sia ya ala nga ngala fa tai e fa tala fa foi fa tai te la ta bai mo ta so mo ma to ba no fo i le mo le ni ta bi le tu yo e fa tala fa foi lo fa fon anga sa mo po fe la ba mo ne fa sa la nga fa tala fa la ba tong sia le ba te le la ba ma le Paalo. Patala fa tue la fenga nga tuto file tu se te fata pai tau danga le tau sina pele vai le ola. Ia wa la va fina ngalo lo ta tu ta pa au le langi. Ia mai se la va sa tu so ta tu le lenga malo ta tu tua. Pa malo se fu mo mia, ia pa malo po mo mia sa mo. Ia mo le fa tai. Mo le fa tel ta tu atu le fa inga tu ta tu me ka tu na va ya so se mai la sa la so nai. Lo pe tu fa mai to mana mo la tu mero fa la so na ia te dia mar 50 yo mo ma la tu vi 50 ia le tu mo le pa ma venga e mi se penga na lo fa tu fa ta vale mo la sa to ma ia e ma tu e te lia so se a po se trade in te lia trade in fa pina ba tu le cash flow out e a fa te mana mi le cash flow trade in e a fa pe te mana fa ngale trade in mai la lu tau ta vale ia e fa pena lava ona pai bana tole lava fa nga sola na to fia pe ki masala so se ta vale dua fili ki ta to pick up ama to me ta to vale ta to lori to your dinos fa pe ta to Nissan Atlas o to so male man ta to vans ta to family vans commercial vans man ta to mini vans so me ka ko pick up po ta to youth eu ta vale yo le pito silinga mi le vai tau da to ni no to marulu va pe le angol tau But for Rangers Toyota Hilux, Nissan Navajo, Malaya, Mitsubishi Triton. I can only put you on to SUV, ele to SUV light, SUV to lolo. But that's SUV la pole ele po ile the whole in trailer placer, le po yo le to Toyota Land Cruiser, that's the Toyota Highlander. Ya to tanga tabale amate mai lua pe ku mleiba. Ai te yo to tanga lua pe lu se tulu manfa. So veramente tu tabale lai, hyper car tabale lai, tabale nga fa. Tapi chin no pi, pakang no pi nga ko mo fa na pa ta mai a o nga ba ta la ko nga wa na chulum na mani ai ya.
pena tabelia ngai amatui oi o ni tulanga na toi fati lei la toi o to tua to falta vale pena social media ti oi fa mango aku beto finance ai le fai lo fai uma fai al sanga o ni tulanga ti mamma mai ya sumai kala mai alfa mo fai te tala yo fai te tala ile lu se la ke administrative manukau o papatoi toi lu se la ke administrative Pala mai fultato le night ole oiva lua fitu lima valu ta silua oiva lua fitu lima valu ta silua la te ponta vei ole olua tasi pa pituono lima fatasi olua tasi pa pituono lima fatasi manu telu fai valo lima trabai matata le tau ama apa ko ini le tu ia manu telu fai pa foi mo que neia trabai matata so foi ia fa sia fa time le boti mo ia fai va matala nei foi va ia so ia le na o le tulanga na ia mane ia le va ngale fa mo tapa kala mane ta anta o le tele o tamali foi malo ma fa na wa sa mo foi le I tono falta vale ole auto va ia tanto sai ni fa tu no sta vale na pawal fam na tu masani le tanto por kala foi le o fea lava tanga e fa taulo ta vale fa bol mole mala malama le lei I kon kalate mai ia ingal ta vale ole ai fa tawina ai le sai ni le kon kana ke fa bol mole o se meta o tele na mo oi langol to telo tanga telo te maua e mo fa ka vale ai mo ko mumu e ko mumu na tu langa ia le nga to interest rate ta vale ole fa inga to le ta vale mo me uma por fa le tono ta vale e ma fu mai la ele ole ka dila po le ono le ka dila po la tolo fa tawina ta vale ma fu mai ya oi wa oi ka ala ko fa mo mo la ngalwenga ka fai fasili fa mam lama me uma ya ai le sai ni kon kala ke nga alwale marka va na uma lama me uma ma nga fa ta va de mo ne tu ia whamanata tawai. Ia wai o le vaenga le nā tau sai ningo kona karate. Ko ke le lava fo ele ngata fo le vaenga fa tau ta vale. Au nisi lava fo yo vaenga bota mai tawina. A vakule pepa fo le lo lawa ia whamatalanga uma lava saingi. Pe langona au ngata fo ile ia tātou e whai tau mua mua. Ai ole tu langa nai mana il whamanatu. Mana il whai tau le lei. Ia toi fesili, masang fesili. Ina ia walane ia nei tu langa fo ia la lea. E toi whai tio ina mulmuli. Ia o la ua mga saingi a wai whai nkaki le pēo. Mga saingi e koe whai kio atawai. Ai san le. Le tenu mar whafo mai le tara po kala mena le malu o le tae au. Mo le nei fo i tae au ma le amatanga na ni masina. O se tema malo whafte tele le talo ma le tae po inga. E le atenu. Ia la kako koe whelo al tae leono tae au a tae au. Pea uri e lo tu se fumala mata malo si le lofu malanga le lei o le tato matai le langi malo lava lau su tasha mania whai watol nei fo i tae au. Mana ia whapena fo i na whai manuel nei aso tawai. To inga o te toi manuel aso Samoa. Tātou toi whetau laki fo i a tae au. Pea ria le lofa malanga leo le tua. Tua whai a soifua. Soifua.
Tua mia pa manu manu ko pela Samoa Ko malo le ua Le fai tui na fai no pa mau Tala oi no le tupulana Ko nei lo le pa mai Samoa Samoa mo le tua Le tua Samoa O te whaatalo whātu lau whaafonga angai le nei fo i tae au mā lo le fo lau, alo mai o Talala Radio Samoa. E le oi lo le mafua anga o le pusa ane o le aso mai se tasi o afi o le vaalele le ea ni usila na nafi. Whai ngā malanga le nei le NZ 5 sau mai kala i estete tau nuu i Wellington i le te o le whai le afiafia na nafi. Ma i wha mauninga mai le ti nei mū o le ana mū se tasi o afi o le vaalele. O le tau nuu manui ai le awala o vaalele po le runway i Wellington e le i tau whaatali ni si tepu. E ave e sea mai ele pasese whaapele au whai ngā luenga. Nā awhi ai ma whai ngā malanga tau nuu atu matu uwa e se mai Wellington e ona o le tāpuni ai i lea taimi. Whaafetai o leo lo o saunga le mu uma le pasese whaapele au whai ngā luenga ma o le ua ave e sea mai le vaalele mai le awala o vaalele na pakai ma a mata whaasolo so e soenga a komisi ma pūlenga o lo o vaaia au nanga nei. E le na o pisinisi leo lo o mawhatia i le tau ngata o le tau o lo o totongi mo le eletise e whaapea fo i pule ngā nu. Whaamauninga mai le pule ngā nu a wairoa walu i lunga i le whase fulu pasene le tau na totongi mo le eletise i totono o le tolu masina tā aluai. Tā ua Craig Little o le e whaalangulangu wairoa i pamu e o lai le eletise e maua mai e le suavai. Ma o afi o lo o wha o ngā ina i pamu nei e whai lava si te leo le eletise o lo o mo o miai. A o mai tau ina i le pule ngā nu o le si i o le tau o lo o totongi mo le eletise. O lo o iei fo i lona popole ngai le ono a awhi ai o pisinisi nei o lo o whaalangulangu atu i le pule ngā nu mo le eletise. Wa whai mai e le pule nu o lona mana onga ia whai e le malo se fesoa soani e una i ai tangata whaapea pisinisi e whaapipi i panels mo solar power e fesoa soani ai le tau ngata o le eletise wa iei nei. Sai mai e leo ali ito o lua i lungo le awala tele i le awaulia na nafi fetawa inai o le ana wha au ngā e ila ua neisela au malosi a o iai i lungo le awala. Se tasi o awala pisi i Pine Hill i North Shore au kilani le ana wha asi ili mai e leo ali ito o lua nei ma o lea fo i wa ave leo malila au malosi. Ia ta video e leo iai nisi fefina wa inga ina ua wha asi ili mai leo ma e tu ufa atasia tala o tae aua mo lia le ali eto o tasi i le u mi o le la au malosi. O le pō le aso to ana i le ana mali waise tasi o li i o ne hangai au kilani. Ai o mai ana nafi ma ua leo ma ua mōli ai le li i na saisai mai Glen Eden. Ma ta upule nei o mai lava i le tae au na nafi. O iai pēr leo ma lato ufale ie a o wha asoloaiso e so e ngai Selwyn Street i o ne hanga. O le ua maliwe wha apeo manu anga mai pulufana lea ua umailo na soifua ma e ui lava fo i tau mawhai ngai lea pō e le i mawhai ona to e wha asau ina mai ai. Ai iso e so e ngana amta mai le pō le aso to anai, o le aso ana nafi le ana sai mai e leo le tama mai au kilani si sifo, tolu sfulma le lua tau sangol matuolo na soifua, ma o le so fo i tu la iai i lumo le wha amsinonga. I reporti e leo, o lo wha amauni ai manu anga mai pulufana ma e leo sa i lia fo i e leo sa isi ese e tusa ma le mea ua tupu. Ma tala wha ai u, e le oi lopo le ale umi o le apa uli ai le wa ala o loa te le ale manahau. O le awa uli o le aso to ana i le ana tā mai ai e ngalua nga i uta i leo neone le wa atele le nei. Ona o winga lo wao le tau ma e tupolo o iei le sfuruma le tasi tangata i lunga o le waa. E le iei se uta le waa i lea taimi ma e o mai le awa uli ana nafi o lo o whaia ngalue ngai tau ma whaia i e loka le waa. Mai le waa wau ta whea atua nga i le tu o iei maa. O ngā luenga uma fo i o lo o whaia nei e toe awea ia ngā i le sami le manahau. O leo lo o wha asolo i le au ma o lo iei pēle au whai ngā luenga i lunga le waa. E wha amauninga i le o iei sea a whianga o le si o manga ono le pauli o le waa tolu wafe tone le mamafa. O le manahau e lata i le se lau mita le umi ma o le a fo i wha ato a ono vai aso talo na tau nuu mai i New Zealand. Ma o tangata uma mai fafo leo lo o wha awhai ngā luenga i lunga le waa. Whai mai e le uni a le Maritime, o se whaanoanoanga lea i tū ma e lea i lava nisi e sili o na malamalama i au ala waa masami na i lo Sailor New Zealand. Ai lea so na nafi ma le wa ai ngai lunga o le matawhanga i Westport
O se avanoa mo po e ngā ata ma matamatanga le toʻatele ma le tala e leʻi vaai muamua i se mea faapea. O tala nao lenei taeao, manuia le aso. Radio Samoa, tasilima i vatolu, amo